kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaduang mamuti ka nam si Kasurayda. Ay nawaw, apay kastaman ti panagsasaom kanyak si Kapakito. Huwan tanakakutkut tong kamot nga may. Nukas tang agkuy-kuyog takis sa balit ti panagkita lagi ti tattao kanyak. Anya, Amangan no panunutin da asaan ka apakpakanan. amo mo ti sitwasyon ko lakay. Uray adopay ti kanek sa anak latta alumukmug. Basta, mangan ka iti ado. Ti kayat ko kit nalukmag ka. Ha? Apay ngamin ayang ado ti ririm. Kat sa anak mo't anakutong unay. Sakto laang mo't ti kastoy akinakutong no para kanya. Huwan para kin ka. Ngam kasano akmot ngay. Saan man asyak ti ibabain mo. Ay, nagadulakit din nga amom. Umayak man nanang. Magtugaw ka. Agkapitayaw. Sige lang nanang. Nagkapi ako ni Jabalay. Anya ngamin di gagara manakaw. Amangan ko nakno dati amuya apang palukmag. Vitamins ka day. Komporme nanang. Ipainom ko kumakin di bakit ko. Tapnulo mo ko magmamay. Para kan bakit mo kunam? Wala lang. Tapnulo mo ko magmanmay. Sakto laang mo ti kinakutong ni bakit mo. Kaya tigas dyan nanang. Ay, nagadulakit din nga mong pakita. Nakababay nga ron kas lang agkoy-kuyog kami nanang. Ni manang manlaangan ti kasarita. Kasla di nakmut gam matulungan iti parikot ko nanang. Para king ka. Ay, nawaw. Anya day to'y lakay. Na, di mo makita ay ano anya dagita. Vitamins mo. Dahita ti tumaram, tapnulo mo kung magkamanmag. Ha? Dahita ti tinumar ni manang Belen, iso alimukmag. Amangan mo't no adda ti side effects na day to'y a vitamins. Side effect mo't nga ibagbagam. Kita masibibiyag pa ni manang Belen. Saan mo't ngamin amabali na basta agtumaraklatan? Anya ka lagi din ay Surayda. Kasapulam nga ruday ta ha. Sige, tumaraklatan tapno awan maibagbagam kanya. Ay nawaw, si kakadiday tamare. Unay kan mare. Lumukluk magkamot. Iso day to yung ti epekto ti vitamins nga ipatpatumar nila kay kumare. Anya? Kinapudno na, diyak kumakayat ngam ipilit na mo't. Iso pa'y ket di ti pagapaan mi no daduma. Saan kamot anak ko tung unay maray? Diyak man amukan lakay kumare. Nagado ti riri na. Manmanumat ti asawa akasta. Ay na, no saan ko laang nga ay ayatan. Ay na, Ano sa mun amaray? di na laang labsen ti manguyaw kanyak mare. Tano mapunwa na, sa anak maagduado amang panaw kankwana. Nangyagak iti groceries para kada kayo tatang. Ay nawaw, adupay mo tinabati anak tao. Tapno adala tabas tuyo Diyak mamin sigurado no kaano manen ama kaumayak. Aguray ka. Apay ka di tatang. Lumuklok magkamay. Ah? Epekto ti vitamins atom tumarag tatang. Anya. Kastoy mo lang ti kayat nila kay ko. Kayat na alumukmagak. Tapno saan ka no anak kababain. Ti kinakutong kumangamin ti pagapaan minudaddo matatang. Tinapatig, akit saan ka asakitin ako na anak ko? Saan matkit di tatang? Ngam arami deklatan ati kayat na. Tapno awan maibaga na kanyak nga asawa na. Anyat makunam pakito. Ite, Ay nawaw, iti kinalukmag ko Oh, kita
Saanin nga umanay dagiti medium size akawas ko kanya. Ha? Oh, mabalin mo't siguro dayto yan, lakay. Ay, bakit? Oh, plus size amin ng abadok ita. Natural. Ibagay mo mo't nga mina. Alangan mo't nga small tigatangam, kat plus size ka nga ron. Ni, apay nga akas na ti panagsasaw. Kasla saan ka mo't anaragsak alimok magdatao. Aglisi ka man kay didita, ta mga laki ti baso. Na, Day, insardeng mo, ti vitamins mo, maray. uwinin amare. Naimbag man, ta saan ka akimot tong manan? Kaasi na, saan mo't mare? Jeda duma nga men, no isardeng da, kat agsublimanan iti sigod ti bagida. Mayat mo't jem patumar nila kay ko. No kayat mo di itod ko kan katinabate, tatumarumat. Ay nawaw, saanan maray? Di mo kayat tilumukmag ay amare. Saanan maray? Naragsak matan nila kay ko, nga oray no kastuyak laang. Naimbag kan ka ata nasingput nila kay mo mare. Kan, saan nariri? Siyempre nalaingak nga agpili maray. Di si kan tinalay ngagpili mare. Agkape kayo pa nanang. Agyaman naklaw unay, suray da anak ko. Awan anyaman na nanang. Nay, dakal magayam tilimok magham na ko. Wan nga rod nanang, isumot nga minti kayat nila kay ko. Para kada kayaw. Mangan kayo iti nasusustansya, tapno mayat ti salunat. Agyaman naklaunay nanang. Agtumtumar ka kadipay iti vitamins. Insardeng ko nanang. Nasaya at madimot lang do sobra. Ay, diyak ngamin maawatan ni Pakitaw. Naririlaw na imot. Kunamlan asino a perfecto. Matuloy ka ngagpasentro ita? Wan, agdigos ka matan ata ang kuyog ta. Kasaritam ti supplier mo, saan ka deng? Saan ako na matuloy? Ay nawaw, iti anya aga mo. At dati na pati nga ramida ki Garden. Isong itantan ko pa ilang ti panagpasintro. Anya? No siga, matuloy ka lata. Awan mo ti aramidom ita. Napatag ti pagsaritaan nyo, saan ka de? Wen, nga mabalin mo't ama itantan pa ilang, ta saan mo't nga emergency. Idirit sumlatan no di mo kayat nga agkuyog ta. Ha? Makadlawa ko na. Gapo talimok magak, ibain nakmatan. Ay nawaw. Sana po doon ta? Di mo tupay kayat nga agkuyog ta. Kasla masiksikuran ka. Iso nga amuklatan, pakito. Kumusta nga itilakad mo maray? Okay lang, mare. Sikan sa laang matinagpasentro itay. Wen mare, siyak laang. Ti ko nam kanyak idikalman, kat agkuyog kayo kun lakay mo. Kumaa, ngam intantan na matilakad na mare. Anya? Madlaw mat ngamin adi na kayat nga agkuyog kami. Ibain naklakit di ti asawak mare. Ay nawaw, awan ti amok makagapo tapno ibain na ka maray. Adda mare, ibain nak ngamin limok magak. Kastamat ti kayat na, saan ka day? Hay, jak mo iti asawak mare. Saan ko ang maawatan ti ugali na? Mangal daw tan lakay, nakaluto akon. Kontrolo man nga minti kanam. Anya? Saan anasaya at nga doon ti kanam? Ayon gayam, agsumbada ka no ije plaza inton bigat. Kat, anya ko maita kanya. Mapan ka makisumba awan mo ti trabahom kat. Ay nawaw, aglaba ak inton bigat lakay. Itantan mo pa ilang deta pa naglabam. Masapul nga exercise ka, tanay, sobra mo tan deta kinalukmag mo. Anya? Na, anya pa lang aramidam. Di mo't imbagakin ka makisumba ka ita. Agpudno ka man kanyak pakito. Ibain nak ka di. Na, dakes ka di ayat imbagak. Rumbang laeng nga ag-exercise ka, ta nakalukluk magkamot launayin. Saan ka di akas to iti kayat mo? Pinagtumarnak iti vitamins. Itatalimok magak. Kastamot tan ti bagam. Na,
Konser naklaang kin ka. Hay, di ka mauawatan. Naimbag pa ni... Asino? Asino tinaimbag nga bagbagam? No kayat mo disikan ti mapan makizumba. Pagsayata mo ti ibagbakak baka. Ay na, pakito aya. Nagadulakit din nga mong. Masuro na kiti manugang yun nanang. Ay nawaw, apay ni Surayda. Wala ata, awan mo ti denggan na sa o. Anya timbagam kan ko na aya. Binagaklaang mat nga exercise. Ta grabe mo tinti kinalukmag na. Ngum isupay lang ti makaungat kanyak. Na, saan ka diakas jay ti kayat mau? Ti lumukmag ni bakit mau? Sobra mo tinday dyan nana. Apay nga main anagado ti rirem, Kahit ko lang mat apresentable ni bakit ko. Tapno may pagpanakil ko mat Presentable mo't ni bakit mau sipod pa iday. Talaga lang kiday, adi ka makuntintaw. Apay, perfecto kaya. Nay, apay nga agim impake ka. Pumanaw akong pakito. Na, itaan niya aga po pumanaw ka. Diyak kayat ti ugalyam. Anya, Nariri ka launay. Uray simple lang ang abanag. Nagado aririm. ay nawaw. Konser naklaang kang kanya. At dayamat concern na kas na. No agsasaw ka, kunamlan perfecto ka. Nagado ti reklamom kanyak. Siyak tupay. Agul uli makaklaan. Ha? Uray lupap ti agong mo. Da- Kandakkel ti butsyog mo. Awan tinangag mo kanyak. Ha? Makaamo kamatan itibiyag mo. Makaumamot ti kastang ugalim. No adda parikot, pagsaritaan nyo itinalapat. Ay, jak kayatin tatang. Naririla unay day di apakito. Ay, naanak ko, simple lang, may tinagapaan nyo kay. Saan simple day jay tatang? Body shaming ti kas jengar aramidan na. Nagsasaokot kasla perfecto kanumot. Uray saan mo? Hinya, Siyak tupay. Nagululi makaklaan. Nga uray lupap mit ti agong na. Kandakil ti butsyog na. when atay ayatamit na tao. Dayta nga rod, tatang. Dayta ti di na mapanunot. Nukas jay kumamit akat agsarming pay. Sakbay a pagsasawan na kakas jay. Siguraduan na pay a perpekto. Sakbay nga ibaba na ti kinatao. MMI ka din ni Kumarim Surayda dito'y balayo. One month, apay ka day. Uwan tasaan mo nga agawi di dya balay. Apay ko mga agawid, kat nasakit tinakam na dayjay kang ka. Pagsayatan na mo ti paparamid ko kankwana kit. Body shaming ko Idi na kutong nagaduti sa om. Itaalimukmag, isulat ta. Ipatay mo ti kinalukmag na aya. Saan mo't Mulagayam kat. Apay anariri ka ngay. Sakbay nga agreklamo ka. Agsarming ka kumapay. Tauray si kamot. Ado ti pagkurkurangam. Ngam ada ka dinangag mo areklamo na. Awan pa'y mo't kindi. Makitam day ta. Uray lupap ti agong mo, kandakal ti butsyog mo. Saan ang nagreklamo ti kumarek? Ngamen, ay ayatan na ka. Kasde ka kumamat kan kwa na tapno naragsak ti biyag. Kahit kumusta ngay. Nag-awidan ni bakit mau? Saan nga ron nanang? Anya pa'y lang arutar aramidam ngay. Anyat kahit wasawan nanang? Unay kamutan pakito. Mapan kay di balay daa. Ay worm ni bakit mo? Oho. Asan no ikamat ni tatang na tibunang na? Amumot gayam tagbutang. Pagbabawya akong ti kasi pa nagsasaokin ni bakit ko nanang. Nupod no man ta pa nagbabawi nga ibagbagam. Mapan kay di balay da. Kat inton sumarunaw. Agtanang ka. Saan kumaati kinariklamom tinangnang runa? Uwan nanang. Laglagi pa nga damat pagkurkurangam. Ngamawan tinangag mo kan bakit mo? Narespeto mo't nga minday dyan nanang. Day tati may parbang anak ko. Kas agasawa, irespeto yo titunggal may sa. Ay na, agyaman na klaunay tayo manugot kang agawid ta bakit? Last chance mo day to yan, pakito. Last chance. Ay, uwan bakit? Di ka mananagan. Agsingsing put ako na talaga. Rumbang lang Sana kung nagreklamo. Tamang ano panawan nak manay. Ay, wala.
Maminsan pa'y nga aramidam ti kasyay. Di mo namnamaan ang mapakawan ka pa'y. Talaga apanawan kan. Sorry, bakit? Saanan ang maulit? Saan na kon nga iruruman? Saan na kon nga ibain? Saanan, bakit? No, kaya't mo, di agkuyog tangag pasentro, inton bigat. Kun kunam laang mananday ta. Saan? Pudno ti bagbagak bakit? Uraan niya pa'y titsuram. Saan kan nga ibain? Nagbidutak lang iti kalabas. Iso pasensyakan, bakit? Ay, nawaw! Kas agasawa, respetuan nyo kuma titunggal maysa. Normal laang nga ada pagkurangan titunggal maysa. Ngamin, saan tayo mat anayanak a perpekto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, ada ka pa'y magayam irin apaw. Kunaklaki din o aginrol ka ita. Sana kun nga aginrol apong. Apay ngay, sana anak ka pa sa iti entrance exam para iti kurso ang kayat ko. Masapol a private school ti pagadalak. Tapno maalak ti kurso ang kayat ko apong. Agpili ka pa'y laang iti sabali a kurso Awan mo kwarta tayaw. No saan ko maala ti kurso a kayat ko? Uray sa anak ko nga agadal apong. Sayang mait no di mo ipalpas ti kolehiyo apaw. Di nak mapilit apong. Ipadas mo man ti makisarita ken uncle mo Daniel. Ang mga no ada maitulong na. Ada mo trabaho na dayjay. Ken awan pa'y pamilya na. No kayat na di pagadalan na ka. Ay, da kayo latan ti makisarita ken kwa na apong. Anyo niya imbaga ni Nanang? Kasapulam kanumot ti kwarta, erin, kaanakan. Ay kwa, win uncle. Kasapulak nga rod. Pag-enrollam ko maya. Private school ko ma uncle. Ay nawaw, anya pa lang tururayam ngay. Ag-enroll ka na. Masapul ti down payment ijay uncle. Manong ti kwarta kasapulam maya. 5,000 kumapay. Kompleto ka di ti requirements mo. Kumpleto uncle. Agenrol laangan ti kurang. Mapit lang nga rod, mga laki ti kwarta. Tulungan ka. Ngam ikarim kanyak nga agturpos ka iti kuleyo. Ay nawaw, agyaman naklaunay uncle. Agyaman nagtaadda ka amang paadal kanya. Awan na nyaman na kanakan. Nadapay ka sa pulam. Di ka agduha-duhang agdawat iti tulong kanyak, ha? Kunaklakit din o saan ka maka-enroll, Erin? Naimbaglaangan tadda ni uncle ko anang tad iti kwarta kanyak, friend. Nagasat kalaunay, ano kasta? Siyempre, Saan ko naparikot ti kwarta agastusak? Ngamin, at damot din namnamaag at tumulong kanya. Agpila tangaruden atap no saan ta amarabyan. Ag meriendata pa'y Saanen? Isupay apaggastusan dayta. Ilibre ka. Ay nawaw, apeng ilibre nakpaylaang kat dandan ni saan ka maka-enroll tawan pagbayad mo. Ay nawaw, sobra ti kwarta nga inted ni uncle kanya. Idulin mo latan atap no ada allowance mo inton mangrugi ti klase tayo. Mangted tumanin ni uncle ko. Si kakit dimat. Oh, ibagam no anya ti kayat mo akanin. Tasya kon ti makaamu agumatang iti meriendaan ta.
Agyaman naklaunay Daniel anak ko. Para ita niya day tananang. Wen ata saan ka nagdwa-dwa at timulong iti ka anakam. Day lang gayam. Awan ti rumba nga pagyamanan nyo kanyak, nanang. No si bibiyag payla ang tikapsat mo, sigurado ang maragsakan dayjay. Ngamen, adda ka amang tulong iti anak na. Aramidak lang no anya ti amok a husto, nanang. Anyat amu tayo. Amang ano dumteng total daw akasapulak ti tulong ti kanakak. Mas daawa kung ka, pare Daniel. Ay nawaw, anyat kahit mo asawan pare Rodolph. Kaano lang iti nagsweldo tayo. Ngamnay, agtip-tipid kamot manay. Kwa pare. Adan samot ten paggasgastusan pare. Ni Melissa ka di a waitress. Sikakit di mo't pare. Awan bibiyang ko iti dayja Melissa niya. Saan ko matakursunada dayja kat? Apay nga ron analaka may busti kwartam ngay. Siyak ngamin timang papaadal iti ka anakak pare. Anya? Husto tinanggag mo pare. Pagadalag ni Ering nga anak ti kabsat ko. Ano kasta? Adda maggayang pagkadadalam. Adda pare. So masapol nga agtipid ken agkagat na tao. Ay nawaw, kunaklakit day no adda mo ten babae ngay kaskastosam dita. Teka alakam matgayam. Nag-enroll mo gayam ni Erin, Mari Viola. Wain maray, Damag ko kat private school kanuma iti pagad-adalan na. private school at talaga maray. Asino nga iti mang papaadal kan kwa na maray. Ni Uncle na Daniel. Ay, naimbag man tayo manugot ni Daniel. Wen mo maray, nasyan mo laang iti kaanakan na. Nagasat launay ni Erin, tadda ni Uncle na nakasagana amang tulong kan kwa na. Nakunampay maray. Aywan, talaga aya nga awanan plano ni Daniel ang mga asawa, maray. Jakman amo kang kuana. Naragsak samot ten itikas di abiyag na. Awan pa'y mo inyam amuna kada kami. Gasat na siguro ti agbaak, maray. Hello, Apong. Apay akas jay ti text yu kanya. Ada kami dito'y ospital ita, apaw. Ne, asino ti na ospital, Apong? Ni Uncle mo Daniel. Ay, nawaw. Apay ano ospital? Na-aksidente ka di, wano anya? Ada nadagsin asakit ni Uncle mo. Kadagkal agad at ti kasapulan para iti panagpaagas na. Anya? Sikalangan ti amok amabalin mi nga asitgan, Irain. Awan ka dito urnong ni Uncle? Kurang ti urnong na, tadya na dumakit na idid na kang ka, idi agad adal ka. Awan pa'y sweldo mi ita, Apong. Ipadasyo ti agpatulong kada kapitan. Wano saan? Agpatulong kayo iti opisina ti DSWD. Sigurado nga da maitulong dakin ni Uncle. Asino kano ti na ospital, friend? Ni Uncle Daniel kanu. Anya? Apay ana ospital? Ay nawaw, di mo nangagaya. Adda kanu sakit na. Ni, kaasimot nga rod, ano kasta? Adda man sa ludsudak kan ka, Joyce. Anya reta, friend? Obligasyon ko kadi aya ti mangipaagas ken ni Uncle ko. No siyak laang amay saan mo nga obligasyon ni uncle mo? No kasta nga rod, husto lang ti desisyon ko asaan amang ipawit iti kwarta. Sa anak abroad, tapno lang pagpaagas na ti kwarta anagbanno ka. Saan mo nga obligasyon ni uncle mo? Ngam ada utang mo anaimbag anakam kenkwana. Panagkunak kat panawen meten tapno subalitam ti kinaimbag naken ka idi. Ay nawaw, saan ka ang maawatan, Joyce? Ti kunam itay, kat saan ko nga obligasyon. Ngam apay mat akas na ti bagbagam ita. Sabali ti obligasyon. Sabali met ti utang anaimbag anakam. No saan aga po kini uncle mo, awan ti napintas at trabahom dito'y abroad ita, friend.
Kasanumit nga rod ang makaurnungak para itibagik. No ipawit ko ti sweldo kadakwada. Saan damat siguro akid dawan ti si bubukal asweldom? No anya ti maitid mo, di iso. Nangyega kiti prutas, pare Daniel. Padyaman aklaunay, pare. Mangan kalatay ti nasustansya amakan, pare. Isumat nararamidag, pare. Agpaimbag ka tapno adda man ang kadwak ang makitang tanok Araramidag mo ti kabailag. Kamtya ka mo, numailasat ko pa'y da ito'y, pare. Adda ka si ti Diyos, pare. Ay, ungayam. Amo ka di, ti ka nakam ti kasta ka sa sahad mo. Amunan, pare. Anyat ko na ngay. Adda may tulong na. Dito si Jack pa'y sigurado, pare. Tulungan na ka kumamot, Tamayat mo ti trabaho na job, bro. At alatakan ko na, pare. No kayat na ti tumulong lakta. Ngam no di na kayat, maawatak met. Kumusta tilakad mo, ma-review la? Adamo basit intinda, Maray. Husto tapno adda na yunan niyo, maray. Wan nga raw. Sapay la kumaat aging bagin di Daniel. Tapno saan adumakkel ti utang bay. Ni Erin ngay gaya, maray. Di natulungan ni Uncle na aya. Imawag idinaminsan, Maray. Kahit anya ti imbaga na, maray. Sa bali ti tono ti busis na. Ay nawaw, apay ngay akasta. Saan na mo kide nga obligasyon ni Uncle na Saan na nga obligasyon? Ngumno adda kumati kaasin Tulungan na mutan ni Uncle na. Nang runak ni Uncle na tinang paadal kenkwana. Jak ammo, Maray. Jak ammo no anya ti ada iti panunot ti apaw. Narigat mat no obligaan may. Amangan no ada pa'y maibagana. Ay namare, saan adakes no agpatulong kayo? Uray basit laeng ano iso? Mano ti kasapulan yung aya? Pasensyakan, apaw. Naibos nga minan, tinaawat mi atulong, kat saan pa'y anagimbag ni Uncle mo. O sige, mangipawitak iti 3,000, tapno awan ti adu sa uyo. Agyaman naklaunay, apaw. No awanan ti bagayo, idepo kon ti cellphone. Awanan, apaw. Agan-anad ka akanayon di ta abroad. Unay kan, friend. Makaparurudmat dagi tao. Gagangay na Si kalaang ti amuda apagpatulungan da, iso akasta. Di mo kumaipaidam kadakwada, friend. Ay nawaw, no binulan amang ipawitak kadakwada. Kasano nga rudmat nga iti planok nga agurnong. Di yu pilitan ni Erin, nanang. Adyat kayat mo asawan, anak ko. Nangag ko ti panagsarita yu itay. Kat amuklatan. Adi na kayat ti tumulong. Pasensyakan, anak ko. Okay lang, nanang. Kas iti karayon ko ngay baga. Saan na nga obligasyon ti tumulong kanyak? Jak ambaw no anya ti isungbat ko king ka, anak ko. Sanak matlangan nga agbayag, nanang. Sayang lang ti kwarta, nga itid na no bilang man. Mayat nurnungan na para itibagin na. Wala nga. Di kay matanagan. Sa anak amang imulay ti sakit tinakam iti apuyo. Kasta talaga ti biyag. Saan tayo ngagpapada iti kapanunutan. Makipagrik na kami, ma-review la. Agyaman naklaunay, Mari Pandiang. Nalpasan tirigat ni Daniel. Aging gaitakit jak maaklon tinapasamak, Mari. Nupay kasta. Rumbang laeng agbalin ka na tibker, Mari. Aywan gayam, kaano nga agawid ni Erin? Saan samutan nga agawid na jay, Mari. Ne, apay ngay. Busy iti trabaho na. Ay nawaw.
Talaga ka di adi mo kaya ti agawid, Erin? Anyamot lang ngay ti aramidok ijay, friend. Naa, pimusay ni uncle mo kat dandan ni titabon na. Ag trabaho aklatan, friend. Ay nawaw, di ka lang haro dun timulong idi na ospital. Di ka manan agawid, itaapin mo sa yan. Narigat ti kasta, friend. Amang ano inton madamdama kat Kat, anya ti mapasama kanya. amang ano inton madamdama kat makarma ka. Ay na, Joyce, saan tayo nga ubing? Rumbang na laang nga agbalin tayo a praktikal. Tapno ibagakkan ka, saan akin na praktikal ti kastang ar-aramidem. Kinaman naging bubukod daytan. Agasem man, awan mat ko na nga isakit mo di tao anang isakit kang kaidi. Ay nawaw, kumutkuntong ka mat Erin. Wan nga rod, friend. Makapadanag ti kasta ka sa saad mo. Ipakita kan iti doktor, friend. Anya? Agpa-check up ka ta amang ano anya matanday ta amarikiriknam. Kasano laangan nga no adagayam sakit ko. May mayat no maamuam anasapsapa tapno masigod. Kita man tabagim, dakkel ti nagbaliwam, friend. Saan samot tan nga epekto ti diet mo dayta? Masapol nga agawid ka, friend. Agpaimbag ka pay. Saan ang mabalin, Joyce? Kasano laangan ti trabaho? Kasano laangan ang makaurnungak? Ado ti arapaap ko para itibiyag ko. Amok dayta. Ngam saan kamot lang ang makatrabaho iti kasta ka sa saad mo. Kabailak pa'y, friend. Sigurado asaan da kamot lang ang apalubusan nga agtrabaho. Nang runa no maamuan ti bus tayo ti kasta ka sa saad mo. Nasaysaya at no agawid ka pa'y tapno makainana ka. Nagawid mo gayam ti apo Marivula. Wala nga padamot tan rik-riknaan na maray. Anya, Nagaway ta masapol nga agpaagas. no kasta, at damot gayam sakit na. Kas iti sakit nga impatay day di Daniel maray. Anya, Jakman amaw. Matawtawid ka di ayati kas jay asakit. ay, day tatijak ang mumaray. Napigsa kang agpaiso. Ngam agsakit betin dagiti anak ken apom. Day tatijak maawatan maray. Mabalin mo't asaklatan tabakitakon. At da siguro plano ti Diyos no apay akastat imapaspasamak, mare. Mangan kan apaw. Agnganga ka ta isubuan ka. Basapul amangan ka iti adaw. Sa anak ang mabisin, apong. Nay, saan amabalin adi ka mangan? Kasanulaangan nga agimbag ka no kasta. Saan ko na may lasat dayto, apong. Panagkunakit dayto yan ti karmak. Saan man atila ibagbagam dita. Maibusan ti urnong ko. Ngam sa anak matan nga agimbag, apong. Adda ka asi ti apo. Anda ka si ti apo. Ngam saan nga itikas kanyak ang managing bubukod, apong. Karmak na ito yan. Gapo iti inaramid ko kini Uncle Daniel. Karmak na ito ita nagbalinak ang managing bubukod iti tawa ti mulong. Kanang isakit kanyak, idi awanan. Ay nawaw! Saan mo nga obligasyon dagiti tattao at timulong ken ka tapno agbaligi ka iti biag. No pay kasta, laglagi pam ti utang mo ang naimbag anakem. Di mo kumaida talikudan. Tulungan mat ida no dumtang ti tiyempo nga isuda mat ti agkasapulan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay
kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Talaga mata. Ay, nawaw. Anya tar aramidam dito'y balay, Judith. Dito'y magaya man ti paggatgatangan dagiti customer ko. Sino a customer mo? Aduda anya ti imbagbagam kadakwada. Isumo lagayam adidan gumagatang kanyak. Ni, di ka agpabaso lakas taa. Sika ti malas iti negosyo. Na, apay asyak ti pabasulam ngay. Sipod nag-display ka iti lakom dito'y balayo. Awanan, manmanumat ti gumagatang kanyak. Tapno ibagakkan ka, saan ko abasol no kayat dati gumatang kanya. Kaya't mo ti denog, Ni, di nakarita na kasta talumabanak. Day tadakas nga ugalim ti makagapo, no apay nga agmamalas nga. Siyak pa'y lang ngamin ti pabasulam. Bigatan nga agpinpinukaw kayo kin Juday. Apay aya. Kasano kat siyak ti pagpabasulin na tatang. Apay, anya ti basol mo king kuana aya. Siyak kanungarod ti malas iti negosyo na. Apay kano asikat ti pabasulin na kay. Ugali nakit din at ikas jay tatang. O na yan, inuubing ti kasta ka panunutan. Nakunayo pa'y tatang. Siyak pa'y laeng ngamin ti apaan na. Gaputa nakita na nga adda ti lakok dito'y balay. Siyak mutan ti pagpupudutan na. Kasta talaga ti negosyo. Saan amaawan ti kompetensya kunana? Nupay kasta, at dalat ta ko matirespeto yo iti tunggal maysa. Ni Judy ti pangibagaan nyo iti kasta tatang. Isulaeng mat tinalaing nga agaramid iti issue. Anya jay nadamag kaw. Nagapa kayo kanumot kin ni Ayang. Di man dakdakamatan tinagan day nga ayang kanyak anti usyang. Na, anya ti basol na kun kaya. Iso ti malas iti biag ko antay. Malas. Wan mo, gapuking ko maluglugi ti negosyo. Ag negosyo ki di kanumot. At daki din ti kakompetensya. Kasta talaga ti negosyo kaanakan. At dalatatay kunada a kompetensya. Ay basta, kagurgurak launay day atao antay. Ay nawaw, unay kalaki din aya kaanakan. Apa umbutin ti padam ngagnignegosyo. Una, tadidaan mo ti pagluglugaranda. Mabangkrap ko maday nga ayang. Mabusurak launay kang kuana. Na. Sana nasaya at ti kasta nga isawsawang mo. Ang mga nuinton madamdama kat sikat ti mabangkrap. Ni Manong yung ay email. Awanay nantay. Ay di nakman angawan na kasta. Awanay ni Manong Jonas antay. Impulang ng tibiyag na itinamarsoa. Anya, ay Diyos ko. Ay una yan. Unay mo tanti kasto ang mapaspasama. Awanin maramitan tayo ante. Amo ka din ni Junek tinapasama kiti kapsat yaw. Amo na. Siya kano ti makamo ante. Ay una yan. Pimusa yan ti kapsat yaw. Ngam di namat ko na nga umay dito'y ospital. At da ngamin ti tita nagkinawatan kin Manong idi, ante. Anya nga tigastusan tayo ita. Diyak amo mana. Ilako tayo na ati balay kandaga ni Manong. O kailangan kadikan ka. Kapilitan Awam mo ti pangalaan tayo iti maigatang iti baboy ang maparte. Anya nga tanong si kalatan ti mang bayad iti dagaken balay na Manang. Ay nawaw, awan ti kwartak. Ilakom latan iti sa balay. Sayang mat. Awan nga rod kwartak. Ikontak mo latan. Sigurado nga ada ti mayat agumatang. O sige, sayang.
Ngaman niya ngay nga rod. Anya nga rod ti maaramidan tayo, kat awan nga rod ti kwarta ang maigatang iti baboy. Kandat dumapay akasapulan para iti lamay ni Manong. Mabiit man lang ang Emil ading ko. Anda ka di ibaga manang ayang. Nadamag kong ilakla ko yu ti balay ni Manong yu. Agraman ti daga ang nakaipatakderan ti balay na. Awan manang, ilakla ko mingag paiso. Awan mo't ngaminan ti mausar para iti lamay na. Manungay ti panangilakla ko yu. Interesado ak ngamin. No awan pa'y ati nakala. Awan pa'y manang. 100,000 manang. Agraman di balay? Awan manang. Adamot lang ti danom na dayjay. O sige, i-reserve mo para kanyak. Sigurado ka di manang? Wen, ngaminton bigat pa'y amaited ko ti bayad na O sige manang. Okay lang. Tapos may isaganak mo't laang dagiti papeles apirmaan tayo. Sigurado ka kadi ti kasta planom, anak ko. Gatangam ti dagaken balay ni Jonas. Wen tatang, mayat ti lokasyon na, kan adapay danong na. Wan angam ang mga no adda maibaga ni Judith. Anda diyo nagkinawatan ide. Saan ka day? Ang mga kid no apaan na ka. Nabayagan day jay tatang. Kan may isa, anya kumangay ti bibiyang ni Judith, kat saan namot ako kwa day jay. Wan ngam saan tayo nga ammo ti taray ti panunot na day ja tao. Ay natatang, saan na ako kwa day jay? Iso nga awan ti karbangan na nga agreklamo no kayat ko agatangan. Siguradwom nga rod akumpleto ti papeles, anak. Wen atatang, tapno adamot ebidensyak no addan to ti agreklamo. Wan dakkel agatad mo ti 100,000 a bayadam kadakwada. Binayadan nyo ka di ti baboy ni Melba, Judith, kaanakan. Nalpasan ante, nabayadan nun. Nangalaan nyo nga iti pinagbayad jaw. Ginatangdan ti balay kandaga ni Manong ante. Asino nga iti gimatang, Jakon sinaludsod ni Emil. Basta kalugaran tayo. naimbag man ta nagbayad at agos. Wen mo't ante. Adda pinirmaan ni Emel. Adda ante. Ni Emil mo't ti makaamo ang makisarita ta isumot ti nangikontak. Awan mo't kit di San mo'ten nga ubing ni Emel. Amunan tar aramiden na. Nalpas mo't tirigat ti pamilya de Emil. Mabalinan nga iparenovate ko ti balay ti kabsat na. Ay nawaw, apay nga iparenovate mo pa'y lang. Kit mabalin mo ta pag nagdanday jay. Wen ata papintasag pa'y tatang. Amo ka din ni Judith asi katigim matang iti balay kendaga ni Manong da. Diyak amo tatang. Awanin bibiyang na. Takas kanayon ko nga ibaga. Saan namot ako kwa dayjay. Kasaritan man ket din ni Tata Andres. Ta iso ti mang renovate tatang. Wala no san abisi day jay. Nalpasamot ti kontrata da. Kasaritak taw. Bagaan kan tulak ta. Noon niya ti pagsaritaan may. Agyaman nagtatang. Tapno addan tumot pagistambayan nyo Mayat ijay tanalawa ti paraangan kan addapay ti kayo. Mayat ti lokasyon na. Anya ter aramidom ditoy ayang. Si katirumbang asalud-sudak iti kasta. Anya ter aramidem dito'y balay ko. Balay ko. Wan, siyak ti gimatang iti balay kendaga ni Manong yo. Saan met adakes no iparenovate ko, takukak met dagiti makitkitam. Anya? Oh, adda ka di parikot? Apay asika pay laang. Siyak laang met tinakasarita ni Emil akabsat mo. Simple laang. Interesado ak iti balay kendaga ni Manong yo. Iso ginatang ko. Ay, iti kinaado ti mabalin agumatang. Si kapay laang mat akagurkurak. Anyat ko nam? Kukuam tinangag mo. Di mo matimbagbaga nga umay ka manang Judith. Adda tinapatag apagsaritaan ta, Emil. Ay nawaw, may papanitaan niya ti pagsaritaan ta manang. Pudno ka de? Dayjay nga ayang tigimatang iti balay kandaga ni Manong. Wan, isumot nga main. Ay nawaw. Apay mat adi mo imbagbaga kanyak adayjay gayam ababa iti nakasaritam. Adda ka di parikot manang. Ammom akagurgurak dayjay atao. Noon yaman ti di nagkinawatan na dwa. Awanan ti bibiyang midita manang. Alaak ti dagang inlakom kang kuana. Saan ang mabalin ti kasta kanyak?
Nalpasan manang, nagastos mo't laang ti kwarta nga imbayad na. Apay nga minayaan na pudot ti ulong ken manang ayang. Basta! Una yun deta nga apayo, natawanan, ngam saan mo't naman malpas. Pumanaw ka dito, ayang. Awan karbangam amang papanaw kanyak ditoy. Adda ti karbengak, tadagami da ito, period. Si kati awan karbangan na amang papanaw kanyak. Ginatang ko dayto adaga ken balay. Itian niya aga po apapanawan na, ah? Saan asyak ti karkaritam? No di mo kayat nga idarum ka. Daga ni manong mo daytoy, ngam ginatang ko. Pumanaw kayo, wino kayat yu ti maidimanda. Sa anak apumanaw ditoy. Amok ti karbanga. Andiyan pa din ti pagapapaan nyo adwa. Bagbagaan nyo ta anak yo, tata. Apay ka di aya. Tagikuan na ngamin ti daga saan namot ako kwa. Oh, basaam daytoy tapno amom ti tangtang abam. Daytoy ti mang paniknek, apudno ti bagbaga. Ginatang ko daytoy adaga ket kumpleto ti dokumento. Pamit akanayo ng anak ko. Di mo tin malmalpas ti apayo ken Judith. Ay nawaw, saan asyak ti ayan ti parikot tatang? Dayjay a Judith ti parikot. Agraraman dayjay a babae. Kanya nga tanong isublim laang ti dagakin balay ni Manong na. Apay ko mga isublik ket binayadak dayjay tatang. At dapay kasuratan. Tapno di na kan guluan No kayat da nga isublik, makisarita da itinasaya at kanya. Mabalin mo't asika ti makisarita kadakwada. Tapno awanan ti riri. Oh, isubli da pa'y ti kwartak ah. Una, ibagam nga isublita. No di da maisubli. Awanin ti bibiyang danuan niya ti kayat ko nga aramiden iti dayjay adaga ken balay. Amaom si ka Judith. Saan anasaya at atagi kwa ti saan mo ako kwa? Ay nawaw, sa anak akasta aklasi ti tao, anti usyang. Apay nga rod atagi kwa ti dagakan balay aginatang ni Ayang. Kukwa mi ngamin day ante. Kukwa ni Manong Yuidi, ngam na ila kumatanday jay. Awan bibiyang ko, no nabayadan wano saan. Basta siya, ilaban ko ti karbengak iti day adaga. Anya kumatilaban mo kadakwada, ket addamet kasuratan. Adda ti laban ko iti day nga ayang. Amok akaguram ni Ayang, taadda diyo nagkinaawatan ide. Ngam saan met anasaya at atong palbiag ti panagapayaw. Ay basta, awan ti karbengan ni ayang iti day adaga. Idarum ko day antay. Ay nakaanakan, saan analaka ti agdarom? Iso apag panunutam kumaanasayaat. Tauray agdarom ka, dakkel ti posibilidad na amapabainan ka. No kayat mo atagi ko ti dagaken balay ni Manong yo. Okay laang kanya. Kukwa mi ngamin day jay. Ngam sakbay nga isubli. Isublim pa'y ti kwarta. 100,000 dayjay. Anya, No di mo kabailan abayadan. Di mo namnamaan nga isublik pa'y ti dagaken balay kada kayo. saan ang mabalin ti kasta? Saan asyak ti butbut ngam, kunak manaon? Saan mat asyak ti butbut ngam? Tadi mo amuno anya ti kabailak nga aramidan. Saludsudin nyo man iti kaanakan nyo na naosyang. Sino akaanakak? Ni Judith, no anya ti plano na dayjay. Maisubli na nga ta ti kwarta. Makabulan nga minin tinapalabas, sipod nagsarita kami. Ngam awan mat update na no anya ti plano na. Ay, dayjay pay ti kunam. Nalaing-laeng agsaw dayjay. Aging gangamin ita, kat kagura na ka. Day tangarud ket nana. Agraman ket di ti dagaken balay ti kabsat na aginatang ko. Ket isyo ken kwa na. Awan ti kwarta na dayjay. Talaga laeng nga agbirbirok iti apa. Isu adi mulatan ikaskasaw balasang ko. Naturod met nga minudad duma nana. Nugulwan na kamanaan. Idarumukit day tapno agnakam. Marmarwam day akaanakak. Awan bibiyang na dayjay iti dagaken balay. Takukwamot day di Jonas dayjay. Anya ti ko na mayang anak ko. Saan kon nga iparenovate di balay aginatang ko tatang. Ipawarwar ko laengan, tagpatakderak iti baro.
Nakapagsarita kayo ka din, kin Judith. Awan kanumot kwarta na day jay tatang. Sumana ulaang. Kasanunuguluan na kapailaag. Nuguluan na pa'y, iso ti idarum ko tatang. Kompleto ti papeles nga adda kanya. Saan ang mabalin at tagikuan na day jay abalay kandaga. Tanaila ko da nga ruden kanya. Sarda nga mo ni Manang Ayang, Manang Judith. Apay manan, anya manan ti issue yo. Ay nawa, agindadalos ka man ako na akon, Manang. Agul uli makaklangaru doon. Palagi plaeng, tama nga no adaman ng mapanunot mo aramidin dita. Nakababain kadagiti kalugaran tayo. Kinasaritan na kun ni Kapitan, idi na palabas ng aldaw. Kahit, anya timbaga ni Kapitan Gengka. Di mon amon no anya. Uraan niya pa'y aramidem. Ni Ayang takin kuko iti dayja adaga kan balay, Manang. No idarum mo, maabak kamutlaang. Alawo nun, agsardeng kan. Agnakam ka kumamot dun, Manang. Di mo panggapun ti agdarum, tas ikalaang ti mapabainan. Nagdarumak aya. Palagi plaeng, tapno di ka mailawan, Manang. Uraan niya akurti nga minti papananyo, kat maabak ka. Okay. Usto nga minun ti apa, Manang. Agsardeng kan. Ikatim tigura ti tapusom, tapno naragragsak ti biyag. Ay, nawaw! Sursurwam ti agpakumbaba, mamakawan kan agpakawan. Ikatem ti gura iti pusom, iti kasta agbalin anaragsak ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw, asino ngay dayjay? Jay, Di kadwan ni Maricel alimabas lalaki mo't. nobyo na siguro mo't Ay, nawaw. Inyawid na tinobyo na dita balayda. Kahit, anya ko matibibiyang mo. Amom nga ron, no anya mo ti saritaan daan doa. At dadamutin iti husto nga idan. Wan mo kidi ngamay na. Nakababain lakay. Di mo ibaga nga aging gaita. Kat insecure ka kin ni Maricel akalugaran tayo. Iti anya kumaaga po. No ibaga na napintasak mo't. Ado ti kwarta na dayjay, tanagagrit nga negosyo. Si Kangay, Dinak ikumkumpara kang kuana. Tasaan kami nga agpada itigasat. agindadalos kan tumit no agsao ka. Umay kuman alaan ti order ko akamuti, nana. Iso ta nakasakaw. Mabagkat mo ka, day. Ay, nawaw. 10 kilos laang dayta, nana. Sa bagay, napigsa ka pa'y mutkit, day. Ay, gayam. Nakita yo ka di lalaki nga inyawid ni Maricel dita balayda, nana. Sino alalakay? Jay natayag anapu daw. Ni Luis day jay, pasing. No kasta, amamuyo gayam. Una, takanayon mo't adito'y istor ko ti paggatangan da. Nobyo na nga ruday jay, nana. Wen, nobyo na. At titibayad ko na Aida. Agyaman naklaunay. Awan anyaman na nakaw. Kaslaawan ni Luis di tabalayo, Adda trabaho na ita, nana. Agtrab-trabaho gayam. Wen, nana. Manager iti fast food restaurant ijay sentro. Ay mayat mo't gayam ti trabaho na nukasta.
Una na, masapol nga trabaho kami, tada urnungan mi. Day, anya nga'y ti urnungan niya. Agkalay sa kayo matan. Saan akalay sa nana? Ipa-renovate mi laang ti balay. Pagbalinan yun sa aman tabalay yaw. Una na, tapno mayat mo ti pagnaadan mi. Mayat day ta a plano yaw nakong. Sigurado asaan kayo amarigatan. Tadamit source of income yu adwa. Mano abulanan, sipod nagawid da Marisil dito'y lugar tayo. Ngam awan pa'y nadamag ko no kaano ti kalaysa da iti nobyo na. Amangan no adda nadamag mo, Julius. Ay nawaw, urayam ano at da ibagada. Mano abulanan nga agur urayak. Urayam biyag damot dayta. Saan mo't mabalin asika ti agdesisyon no kaano agkalay sa damari silken ways? Wano, awan ti plano da nga agkasar. Na, Nupod numan ti atap ko, kaasim nga rod ni Marisil kasanumot ang naibagam akaasi diya kalugaran tayo. Kat numayat ti biyag da. Sa nakas kada tao nga grigrigat. Kwarta dalaeng matiado, ngam sigurado, saan daan naragsak dagi jay lakay. Ay nawaw, asino kamot amang hibagay ti kasta? Amom nga raw. Adda akon. Kumusta nga iti check up mo? Pasensya ka no saan ka sinukaw? Nag-overtime kami nga may. Kasangsangpit ko lahang itay. Okay lang. Maawatak mo tada trabaho. Kahit anyang itimbaga ti doktor. Ay, negatibo lang tamat. Ay, kaano nga ta? Yakam mo. Ngam ituloy ko lang ta tumaran ti agas ngayon reseta na. Bareng ko nakno kaasyan na ta tinamarso. Panagkunam, itid na nga tamo ti para kadata. Uray kastoy ti mapaspasamak. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Addan tulat ta, Luis. Urayin talaang no kaano nga itid na ti para kadata. Anya man ang tigagaram paseng. Umayak laang maki-istambay, nana. Ay nawaw, istambay manang. Wala, tawang mo ten aramidak ijay balay. Dagiti anak mo nga eh. At dada iya pagadalan. Ada kumakayat ko asaludsudin kada kayo, nana. Anya day ta. 5 atawunan nga agdenden na damarisil kan Luis. Kahit anya kumaitaken ka, no 5 atawunan nga agdenden nada. Awan ka di plano dagitang agkalaysa. Awan sapay mag. Awan mo't nadakdakamat ni Maricel kanya. Kaasi mo gayam ni Maricel. Amangan kay di no saanan nga ikasar ni Luis. Daytan di kunada nga uray adu kwartam. Uray na pintas ka no saan asiryoso ti lalaki ken ka. Awan latta. Ay unay kan, timot biyag ni Maricel ti bambantayam. Insecure kan samot kan kuana. Unay kamatlan paseng. Napurot man nga minan ti ulom si ka Julius. Apay aya. Kita man ti kaldero. Awan pa'y na isa ang hay napoy. Ay nawaw. Agisa ang kamutan na. Na, siyak pa'y nagtrabaho tag ko na hindi ti balay. Siga ngay, anya ti inararamid mo iti may sangal daw. Nakikakaruba ka lang. Saan adakas ti makikaarubaan niya? Makauma mo ti kastang araramidam. Agulimag kan. Tamang isa ang akon. Imbes nga agluto ka, saan ta sa bali mo ti papanam? Di mo pa yun maasikaso dagiti anak mo. Agluto ako na lang arudan. Apay adi ka pa'y lagtal na dita. Ay na, pakawan ng apo. Anya tinagapaan nyo kan lakay mo aya. Ha? Mangag dito'y istor ko ti sauna. No kasta. Nang yugayam nana. Wan, ngamjak na awatan ti daduma. Ti kaya nangamin kat iso ti ayan ti atensyon ko. Narabyanak lang ang anagawit. Kasta una yan ti unget na. Ay nawaw, napnapanam ngamin aya. Apay anarabyan ka anagaway. Iti ayan ti kumarik nana. Nagsaritaan milaeng ti maipapan kada Maricel kan tinobyo na. Na, chismis man ngaminon. Kay isumat ti liwliwami anana.
Ay napasing aya, iti kastangar aramidem, ket madlaw nga insecure kalaunay ken Maricel. Iso lang nga iso tisang kaistoryam. Anya ko mati pa ka insecure ng kwa na ngay. Saan dan tupay nga ingkasar? Good morning, Maricel. Ne, sigamat gayang pasing. Naimbag abigat mo mat. Anya ngay ta sobri nga iniggamam. Adda ilakad ko iti sentro. Apay ka di? No kasta, agkasar kayon itinobyom. Asino mat tinakadamagam? Pinuktuak laang. Wild guess ako nada. Kamali ka. Business permit ilakad ko. Ay nawaw, apay asaan kayo pay laang ngamin nga agkasar at nasurok alima atawanan nga agdandan na kayo. Wano, awan ti plano ni Luis amang ikasar kang ka. Adamat ket di, ngam aguray pay mat Adda rason mino apay nga aging gaita ket saan kami pay ang nagkalaysa. Ket no anyaman dayta, saan ama sapol ama amwam. Anya? Pudno ka di, nana. Marigatan ka nung gayam nga agsikog ni Maricel. Isumot ti kunada. Di yo sinaludsod kang kwana. Ay nawaw, saan basta-basta da nga isyo. Isu arumbeng laeng nga agbalin tayo a sensitibo. Iso siguro, ti may sa ama kagapaw, no apay nga aging gaita kat saan nga inkasar tinobyo na. Anya, Awan lat amok nana. Iti saan nga agbayag, panawan dan tumo dayjay. amom nga raod. Diyos kaya, tapno amom ti sumaruno ang mapasamak iti biyagda. Kasjay mat ti kadwan nana. No saan ama ipaayan ti babae di lalaki iti anak, kat panawan da daytoy. Saan ba't nga aminan niya? At dalat tamo dagiti naragsak nga uray awan anak da. Swerte aklat tagayam ngam ni Maricel. Awan kwartak ngam inkasardak nila kay ko. Kan adamat tan ti anak may. Ay nawaw, apay nga ikumparam ti bagim kenkwana. Ay, insecure ka na talaga. Pudno ka de, Maricel. Ay nawaw, ti anyamanan pasing. Marigatan ka kanum nga agsikog. Anya ko maita. Isu ka de ti makagapaw no apay asaan da ka nga ikasar tinobyong. Among pasing makadlawakon. Anya ti madlaw mo. Biyag kun samot ti bambantayam. Agpudno ka man kanyak. Insecure kan samot. Ay nawaw. Anya kung matipa ka insecure kang kangay. Siyak inkasardak ti asawak uray awan kwartak. Si kangay. Di kan aglibak tamadlaw mat. Ay na, no siyak ti sika agpanunot kan. Sigurado apanawan na kanto tinobyom tadi mo maikan iti anak. Anak ti kayat dagiti lalaki anya. Awan sirbit kinapintas kan kwartam no di mo maipaayan iti anak ni Luis anobyo. Saan anasaya at tikas dya pa nagsasaom kin Maricel, si Kapaseng? Pudno mo dagiti insawang kulakay. Na, si Kapay lang a babae, ti mangiruruman iti padamot lang a babae. Saan apa nangirurumanday jay tapudno mo't ti ibagbagak. No awan ti nasayat nga ibunga ti ibagam. Aguli magkalatang amin. Naa, dayjay a Maricel ti kampiam. Tapno ibagakin ka, nagalas ti kas tanga ugali ti may sa babae. Babae kamot, iso nga irespetong kumamot at ipadam a babae. Di ka aging dadalos, tauray si ka, at damat angot mo asaan dang amo. Anya, At da anak mo itim mo na a boyfriend mo, saan ka te? Kastantin baga ni pasingking ka? Wen, naimbag ata nakapagtepelak itay. Tano saan? Ang mga no nagdarating iwat na. Awan ti amo na, iti pagdaldalanan ta. Iso asaan man nga gindadalaws? Naku nampay. Unaw, insecure kin ka. Iso akas tati sawang na. Ay, jakman amo iti dayja a babae. Ikumkumpara nakit din ti biyag na kanya. Kasta dagiti insecure ka. Siguro At takaditi di yung nagkinawatan itay. Awan amok anagapaan mi. Ngam amok asipod pay idibabalasang kami pay laang kat kagurgura na kunday jay. Nga uray awan matdakas nga aramidak kan kuana. Talaga nga rod nga insecure. Ano kasta? Adda ko makayat ko ama amuan na naayda. Amok ada kayo laang ti makasungbat iti saludsud ko. Anya ti kayat mo ama-amuan, Maricel.
Adda kanumot anak ni Pasing itiim mo na akalive-in na, nana. Ha? Pudno ka di, nana. Aywan. Pudno day ta. Apay ka day. Adamat gayang palimod na. Ngamno agsasao, apo, kasla na dalos a tao. Isupayan ti mangiruruman iti pada na a babae. Confirm lakay. Anyan ti confirm. Adamat gayam anak ni Pasing iti sabali a lalaki. Ha? Ni nana ay daa mismo tinangibaga apudno kano. No apay anapang kapailaang itayan ni Nana Aida ay Wen atap no adamat laban ko. Jakmet kayat atong palbiag nga irurumanak day di a babae. Saan asyak ti kalkalabanin na. Tamangan no adamat maisawang ko adi na magustuhan. Makatawan manen tinapalabas. Talagan samot adidan ikasarday di Maricel. Kinapudno na. Plano dan tagkalaysa. Ang mga nukon kunayo lang day tanana. Ay nawaw. Pudno ti bagbagak. Itaabulan ka no. Ngamyak sigurado no anya apitsa. Aya, Wen, ikasardan ti babae apaka insecuram launay. Saan lang aday ta? Adapay good news. anya ti good news, nana. Agdadagsuno ni Maricel. Anya? Nay, apaya kasta ti reaksyon mo. Naliday kan samag. Naliday ka kaday ta successful mo laang ti pamilya ti babae nga inroruman mo. Para kan ka Pasing. Ay nawaw, anya day taw. Di mo ka di mabasa. Invitation card para itikalay sa amin kan Luis. No kasta. Pudno, tinaibaga ni Nana Aida kanya. Wen, umay kayon to Ha? Di kay agbabain taado ti sagana mi. Sigurado ang mabsog kayo. Ay, kwa? Ala, agpakada akon. Taado pa'y tinaskan nga aramidak. See you there. Umay kayo tagsasala tayo. Nakitam ti set up para iti kasarda Maricel ken Luis. Anya kumaita. Nakitam? Wano saan pa'y? Tay pakitak ti picture ken ka. Ay nawaw, nakita kun apay aya. Ikasardan ti babae nga inruruman mo iti. Ket bongga ti kasarda. Anya ko ba't bibiyang ko ngay? Iso ti urayam saan ka ti? Talaga nga insaganaan da ti kasarda. Awan bibiyang ko kuna manen. Inton sumaruno ngamin. Agtanang ka? Di ka sumanao. No insecure ka iti padam a babae. Aguli magkalatan. Ay nawaw. Irespetom ti padam a babae. Bakit? Nagalas akit kitaan. Asika a mismo a babae ti mangiruruman iti padam mutlaang a babae. Ipadlaw mo launay mo't nga insecure ka. Ay nawaw. Kas babae, respetuam ti padam a babae. Di mo iruruman ti padam a tao. Gapulaang iti insecurities mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Marlene! Marlene! Ada ka ka, day? Pasensya kayo, nana. Kalkalpas ko laan nagdigos. Isumot lagayam, Anya tigatangan nyo aya. Sa anak agumatang. Umutang aklaang kuma iti bagas kandilata, no pautangan nak, Mano a kilo, nana? Ken anya adilata? 2 a sardinas ken 2 a kilo a bagas nakaw. Awan ngaminan ti maisaang, ken awan isagpaw ko iti natang asida Ala, mabitla ang ngarod ta mga kilo ak, nana. Agyaman naklaunay ata pautangan naklatta. Uray dakkelan ti utang ko dito'y isturmaw. Saan pa'y ngamin amabalin ang mailako tinatang abulak. Ngam di ka madanagan. Bayadak to ti utang ko keng ka. Talaga anarigat ti agmaymay sa itibiyag, nana. Uwan nga rod nakaw. Awan ti katulungan. Nana, sulmat na itay. Iso nga agpay sulakay. Anya timay na ginatang bakay. Imutang iti sardinas ken bagas. Naimbag man ta pinautaham latta. Dakkelan ti utang na iti stormaw. Saan ka day? Wen nga maasya naklaunay ken kuana. Iso nga inikaklat na. No lumabasak nga raw iti paraan nakit masyanak may. An-anusan na tagmulmula iti pitchay kan kung kumpurmi anat natang. Iso at tulungan talat talakay. Mayat man itirik na no kasta ti tao amatultulungan. Amudamot at tulungan ti bagida. Saan akas iti dadduma dita nga agururay dalatan iti tulong. Naku nampay baka. No bak nang takumati ora ag naeden ni Nana Saul iti balay. Ay nawaw. Mamati kamot nga umanugot dayjay. Addamat balay ko kunana Naimbag abigat mo, Marlene. Kastamot kada kayo, Nana Sol. Busy kan samay. Madama tiripak ko itilakok nga asukar, Nana. Apay ka de. Saba, para kada kayo. Ay nawaw, naggapon ti saba, Nana. Bunga ti saba amulak, Addamat gaya man na loom. Ada, Iso nga ikang katap no ada mo maramanan nyo ken lakay mo. Ay wang gayam, mano nga tatigatad ti kasto yung alahas. Ay nawaw, balitok mo't day tanana. Nangalaan nyo iti balitok nga alahas yo. Sakit 22 carats pa'y. Ginatang ko dayta, idinapiksa akpeng agtrabaho. Isulaangan tinamnamaak nga ilakaw, tapno makabayad ak iti utang ko. Mayat ti presyo ti balitok ita, nana. Ngam pagpanunutan nyo pa'y anaimbag no ilako yo. Kan kitaan nyo, ta mga nulukwanda kayo, iti pangilakwan nyo. At damat gayam induldulin ni Nana Sol a kinabak ng na Jojo Lakay. Kinabak nang kunam bakal. Wen Lakay, impakita na nga rod kanyak. Ay nawaw. Anya kinabak nang ngay dayta. Balitok nga alahas, Lakay. Ah. Amok apod no abalitok dayjay. Aya. 22 carats pa'y. Nangina ti 22 carats abalitok. Saan ka day? Siga kanila ang tinakakita itang lahas na. Dayta ti jak amulakay. Ngam siyakla ang tinangipakitaan na dito'y istor itay. Una, tamangan mo't numaamon dagiti kalugaran tayo. Kat pagintirisan da. Ibagak to kin ni Nana, adi na ibagbaga iti sabali a tao nga daydul-dulin na nga alahas. Taamangan no takawon dakit di. Manuti balitok ita. Adda ila ko yo ay nana. Ilakok kumaday ti alahas ko. Ne. Mayat Kitagman nana. Ilakaw, tapno ada ibayad ko iti utang ko. Wow. 22 carats ko naman. Manuti bayad ti kastang alahas ngay. Mabitla nga, nana. Agtukaw kayo. Taikilo tayo pa'y numano agramo. Manuti may sa agramo ita aya. 4,000 nana. Mano agramo ta alahas ko ngay. 5 grams lang na ito, nana. No ila ko yung kanya. At dati 20,000 nyo. Mabalin mo siguro daytan. Gatahang ako, nana.
Itimplaan man iti kapik, nanang. Ay, nasapa kamot ang nagawid, Fernan. Una, taswerte kitang haldaw, nanang. Apay mo't ang naibagam ti kasta. Nanang, makikita yun ito'y. Ay, nawaw. Alahas mo't dayta. Numailakok da ito'y. Dakkel to ti kwartak, nanang. Nangalaam dayta nga alahas. Ni nanang mo't, inlako na kanya ka. Nalipatan nyo ka din, a gold buyer to'y anak yo. Nan kita ekman. Igaman nyo ba ano kaya tayo? Mabalin latamad. Kasla 22 carats pay. Una lang, 22 carats na ita. Iso talaga aswertek. Amangan no addaman linuko mon. Oo na. Binayadak na itang alahasan niya. Sigurado laang Fernan. Diyak kayat nga adda agreklamaw. Bayada ka unti utang ka, Marlene. Ah? Nailako ka unti balitok nga alahas ka. Iso nga dati kwartak. Asino nga'y tinangilakwan yun, nana? Ni Pernan akalugaran tayo Mano nga'y tiimbayad na, nana? 20,000 laang, ta 5 grams ka na ti alahas ka. Ay, nawaw. 20,000 laang kunayo? Wine, apay ka day. 4,000 laang ti may sa agramo? Kaano nangina ti balitok ita, nana? Aya, Wala na. Saan laang a 4,000 ti may sa agramo? Kan may sa 22 carats ti alahas yo. Nangingina ti bayad ti 22 carats. iso mo nga mintimbaga ni Pernan kanyak. Ay, una yan ni Fernan. Gapu tadiyo am mo ti presyo. Linuko na kayo mutan. Mano ti balitok ita ayala kay? Nangina ba ka? Apay ano sa lutsod mo? Atay la ako mabalitok mo kaya. Ginatangda ka nung nga ti 22 carats nga alahas ni Nana Soul. Asino ti gimatang ba ka? Inla ko na kanukin ni Fernan akalugaran tayo. Dayjay mat a Fernan, linuko na mo jay bakit? Anya? 20,000 kanula ang tibayad ti 5 grams a balitok ni Nana Soul. Ay nawaw. Apay at 20,000 lang, mal. Kat 7,500 ti may sa gramo ita. Day nga road lakay. Kun 22 carats pa'y ti alahas ni Nana Soul. Sigurado ang nangingina day jay. Kaduam ni Nana Saul, takasarita yun ni Fernan. Pananggundaway mag, tikas tangay na ramit na. Anya ti gagara yun, Nana? Kurang mo, gayam ti inted mo abayat ti 22 carats nga alahas ka, Pernan. Husto lang mo't, Nana. 4,000 times 5 grams, kat 20,000. Nangina kanu mo, gayam ti balitok ita. 7,500 per gram. Kun 22 carats ti alahas ni Nana. Ay nawaw, nalpasin ana idil day diyang alahas. San anasaya at aluklukwam ti padam a tao? Nagwan ni Nana, ta saan na nga ammo ti presyo? Kas na ko nakita yun, nalpasin ti saritaan mi. No kasta? Kas jay at talaga ti bayad ti alahas ni Nana? Wala, tanalpas mo ti saritaan mi. Imbagak mo't kinkuha na 4,000 ti presyo. No ignorante damat, akit saan ko nabasol day ta? Gaputa saan nga ammo ni Nana Sol ti presyo ti balito? Ginundawayang matan? Ay unay kan? Kay, kumusta ay tilakad yung Nana Saul? Ay, awan na pasamak lakay. Ay nawa, apay nga awan. Imbagayo kumaa at 22 karas ti alas na. Agpatangkin mo't da Fernan. Anya? Nalpas ka no ti dilda. No ignorante da akit basol da matin. Kunana pa'y kidi ka da kami. Talaga gaya mama ng gundaway tayo dyan tao no balitok ti saritahan. Aya, Wan, ti istoryada kanya. Kat adu ka no ti linuko tayo dyan tao. isumat lagayam akas jay ti panagsasauna kada kami kin ni Nana Sol. Talaga gayam nga aramid na ti mangloko iti pada na a tao. San mo't nga ron nga agbutan? Agraman jay bakit? Kat maiturod na alukwan para lang iti 22 karat sa balitok. Bagbagaan nyo man ni Fernan, Nana Perla.
Apay, anya man ang tinaramid ti anak ko. Linuko na ni Nana Sol, Nana. Anya, Adain la ko ni Nana Sol nga alahas kan kwa na. 22 carats day chay. Ngam 20,000 lang ang tiimbayad na 85 grams, Nana. Saan ngamin nga amo ni Nana Sol ti presyo? Iso asaan ang nagreklamo? ay nawao. Talaga gayam nga awan manak nakam da dya tao. Ay na, mangibabae na talaga. Wan nga rod, Nana. Amo na abakutan ni Nana Sol. Ngam gundawayan na pailaang. Idi pa'y nga ibagbagakan kwa na, nga awan na saya at apagbanagan ti tao aman ang gundaway. Ngam ne, itultuloy na latama. Itad mo no anya ti para ken nanam asol. Anya para kinkwa namot nga ibagbagayo nanang. Ti bayad ti 22 carats nga alahas na. Ay nawaw, nalpasin ana idilda dyan nga alahas nanang. Idi pa napalabas sa bulan. Oray pa'y, nalawag mo't alinukom jay tao. Apay at 20,000 laang ti imbayad mo, nangi na ti balitok ita. Pangasyo ta di dakring-ringen nanang. Nung nalpasin ti dilakit nalpasin. Apay, di ka mabuteng aya iti kunada a karma. Oho, karma mga ibagbagayo nanang. Di ka di maasyan kadagiti tattao alinuklukom. Amin tayo katag kasapulan iti kwarta. Iso nga amuda man ken sa antipresyo. Agbalin ka kumalat ta apatas. Saan ko abasol no ignoranti da may papan iti presyo ti balito kanya. Nagadun apet chay, Nana Sol? Kas iti sigaw, i-display man nandito istor mo. Mano a kilo day tanana? 5 kilos lang, ngam isupay mo't nga maisukat iti bagas, wano asukar, wano dilata. Apa ay, Nana, naibusan ay ti bayad ti alahas nga inlako yu idinapalabas atawan. At dapay mo kiday, ngam masapol nga agmula aklat tata isupay mo't Sa bagay, isumutin at exercise yun, Nana. Wen Oray kan pernan. Aya tinararamid mo aya. Di mo't imbagakan ka, adi ka agmotor no nabartek ka. Nagalismat ngamin ti kalsada nanang. Anya ti imbaga ti doktor kada kayo ngayon. Ay, awanon. Putdin data may sasakam. Anya? Oh, nanang, sana mabalin. Tasakam mo't nga rood ti apektado. Anya ngay nga rood ti maaramidan tayaw. Awan ka rin tinatuma pa mo sa nanang. Awanon. Nanang, diyan kaya tagbarin na pilay. Ay kano day tatigasat mo. Awan maaramidan tayaw. Sana nang, sana mabalin. Naaksidente ka naman ni Fernan, hindi na palabas alawas pa kay. Asino ti nakadamagam iti day talakay? Isuti pagsasaritaan lagi ti kalugaran tayaw. Kumusta ka numat din ti kasasaad na? Kasano ang na-aksidente? Konsyos ka naman. Mabalin ka sa rita. Maputod ka no, ti may sasaka na. Anya? Ay sus, awanan Pagpa-ospital na matlangan, ti urnong na naggapoy ti panang lukloko na iti pata na tao. Ay, anya nga min ay ati inaramid na. Apay ang na-aksidente. Ti ko na, dakit naggapo ka no iti may sa abar. Idi paawi dan, di tan ang aksidenteng. Imbag tanailasat na pa'y. Siguraw, plano ti Diyos da ito yung agbyag pa'y. Iti kasta, agnakam, kanbaliwan na, lagi ti bidok nga rabit na ba? Kumusta mo ni Fernan, Nana Perla? At dayjay balay. Naimbagan sa mo Ay, saan pa'y nga road? Di talaga nga i-give up yun ti pwesto na, Nana. Ay katwanan tawan mo't mga sikaso. Kan may sa, awanan na ba ti akwarta na? Awan pagpuunan na. Ay, sayang mo't anana.
Dakkelmet ngamin ti gastos mi ija ospital balasan ko. Aging gaita ngagpapaimbag, kasapulan milatta ti kwarta. Plano siguro ti Diyos tinapasamak. Tapno maamiris na dagiti kamalina, nana. Kastamot laeng ti kunak-nakaw. Nagbalintumot aman ang gundaway gapo iti kwarta. Anya ngay ita. Amuyo ka din, nana. Na-aksidente ka nun ni Fernan. Anya, Iso apinutod dati may sa-asa ka na. no kasta, isugayam di pagsarsaritaan da di tawiting sid itay. Nalabit nga iso, nana. Kaasimot no kasta. Wen nga rod, nana. Maasyan talatakan ko, na. Nga oray no kasjay tinararamid na iti kalabas. Asino ngayon tinangbantay iti pwesto na. Damag ko kat i-give up da day jay, nana. Awan samot ten pagpuunan na. Tadakkel ti gastos da ija ospital. Ay nawaw, apay adi ka pa'y lamangan si Kapernan. Makapawan ganas mo't nanang. Na, Gapulang iti may sapasamak. Napukaw ko ti kinabaknang ko. Awanin ti negosyo. plano ti Diyos dayta anak ko. Iso napasamak ti kastakan ka, tapno agbalbaliw ka. Tapno maamiris mo, dagiti bidot mao. Nanang, siyak maklong tinapasamak ka niya. Anya nga iti maaramidan tayo. Kat naibayad mo ti kwartam iti ospital. Amumot adakkel ti gastos tayo para iti panagpaagas mo. Kasano pa yun ita, nanang? Kasano amang rugi ak manen? Kat kastoy mo't ikasasaan ko. Pagyamanam latta ti Diyos, tanailasat mo tinapasamakan ka. May kadwa day taabiyag mo. Iso adi mo kumansayangan. Usarem anasayaat. Aramidem no anya ti maiparbag. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti kinaignorante ti padam a tao. Amudaman kan saan ti husto a presyo, agbalin ka kuma a patas. Ngamin, di tay amu ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mabalinan amang rugi ka iti trabaho, Lilian. Agyaman aklaunay, madam. Iso na lang ang tawan pa uniform mo. Saan pa'y anadait? Anya nga iti isuot ko, madam. No, the t-shirt mo ang kulay blue, isulatan. Ngam no awan, uray anya latan. Tinapatag kat presentable kang trabaho. Agyaman ak, madam. Ayun gayam, jak kaya templado asadot kan sakit ti ulo, ha? Ay, nawaw. Sa anak mat asadot, madam. Nasaya at matnokas na. Agtitinulong tayo. Tulungan nak amang i-manage iti negosyo. Sweldoan kayo mat. O sige, mapan kan iti ayan ni Anita. Taiso ti mangisuro kadagiti rumbang nga aramidam. Anya tar aramidan nyo dito office ko, Auntie Rebecca. Kaya't kalabi si taad kaanakan. Kumusta mo tan tinegosyo? As usual, adda dagiti aldaw nga ado ti customer.
Adamot dagiti aldaw aman mano ti gumatang. Kasta talaga tag negosyo kanakan. Wen nga rod anti. Sapay nangalak iti may sa akashir. Isun samot jay nakita kita eh. Ni Lilian, anti. Kat, kumusta ba ti performance na? Do alawas nan ngagtrab-trabaho. Kat mayat mat, anti. Nalaka amay suro. Nagagat ka di mo't lang. Kas maobserbar ko, kat wen mat, anti. Mayat nga ron ano kasta. Narigat ti maadaan iti empleyado a sakit ti ulo. Hay, nakunayo pa'y, anti. Apa nakatugaw ka lang dita, Lilian. Ay nawaw, kas makita mo't. Awan mo't customer. Nukas tangawan ti customer. Agdalos ka dito counter. Isublim dagiti basket ken cart iti entrance. Iti kasta, kat saan ama isali. Saan kumat atrabaho day takot? Ay nawaw, uray saan mo ang trabaho, no awan mo ti customer. Tumulong ka lata. Ngamin, kasjay ti kayat ni Madam Victoria. Ti agtitinulong tayo. Alawanan, aramido kon, tapno awan ti adu asaom si ka, Joey. Ibagbagak lang mo ti kanang nga ibilin ni Madam. Tapno ammumot Feeling bus mo day to Joey. Ha, anyat ko na. Kasla nang nagkutinagan ko Awan, aglisi ka nga rudon dita, tay sublik ti basket ken cart ide entrance. Pinaayaban na kano madam, adda ka di basol ko? Awan mat kat di. Kaya't kala ako kumustaan, no kumusta mo ti panagtrabaho. Kabaulak mo't madam. Sigurado ka kadi? Ay nawaw, un mo't madam. No kasta nga rod, ituloy mo ti trabaho. Tapno saan ako nga agbirok iti sabali. Awan ka di pa'y uniform ko, madam. Aywan, adda ngam dola ang tinorder ko. Mabalinin day ta, madam. Alaam to dito'y office ko inton malam, kalpasan ti trabaho yo. Ariglado, madam. Agsubli ak nga rudan iti istasyon ko. O sige, tulungam ni Anita, tani, at idugmot tan ti pila iti ayan na. Ay, naimbaglaangan taman mano ti customer ita nga aldaw. Mayat ti agrelax. Man ti customer tayo. Ay nawaw, apay akasta ti langam. Anya kumaitano man mano ti gumatang. Na, di mo ibagaan na ragsak ka tawan ti customer. No siyak, naragsakak at talaga. Anya, Naragsakak, ta saan tayo ang mabannog. Nasurok ang makatawunan nga agtrab-trabaho ak ditoy, kat no ado ti customer. Ay na, makabannog si ka. Awan ti ina na. wana ngam naawan mo ti customer ni Madam, awan ti ipasweldo na kada tayo. Agswildo tayo latamat uray man mano ti customer. Pangalaan nga rod ni Madam iti pasweldo na kada tayo, no awan ti gumatang itila ko na. Ay nawaw, parikot na matanday taa. Nangyaga kiti merienda, Victoria kanakan. Agyaman naklaunay, Auntie Rebecca. Daliday ka mat. Adda ka di parikot mo. Manmanuman nga minan ti gumatang iti grocery store ko, Auntie. Anya? Parikot ko itano pangalaak iti ipasweldo kadag iti empleyado. Ipadas mo ti sales promotion ako na dakanakan. Agpa-discount ka. Wano agpa-buy one take one, barang maingganyo dagiti tattao. Epektibo nga ta, Auntie. Saan ko ang masigurado kanakan? Ang ipadas mo lata. Wan man nga rod, Auntie. Idi pa'y apang panunutak dayta, ngam agdwa-dwa ak ngamin. Kas negosyante, agpanunot ka iti pamuspusan, tapno saan amalugi ti negosyom. Ni Anita pa'y laang ti cashier ita. Siya ngay madam, anya ti aramidak. Sumurot ka kanyak, tagripak ta. Isail ko ti daduma ala ko tayo. Ay nawaw, apay ngay asyak ti ayaban ng agripak. Saan kumot atrabaho dahi jay? O, adda ka di ibagbagam? Ay, kwa? Ni Joey ngay madam. Adda iji bodega. Iso ti imbaon ko nga ag-inventory. Tawan matan ti aramidan na dito eh. Kunaklakit din o makainanaak. Saan magayam?
Tulungan na, tapara mutlaang kada tayo daytoy. Tapno adda ipasweldo kada kayo. Wala na, awan mo pagpilian mi, madam. Nalpas ka din, tiar aramidom ijay, Joey. Nalpasan, isungay mayak. Tulungan na man. Sika pa'y lang ti mangi karton kadagiti ginatang datap no nabibiit. Kas makita mo, atid dugmanan ti pila. Epektibo mo't gayam ti diskarte ni Madam Victoria. Naa, kasla maragsakan ka pa'y laang dita. Sige, aglisi ka dita sa sakon ti mga karton. Agawaan mo't ti mga punch, kadagiti items da, tapno nabibig. Naa, dinak isuro, tamok ti aramida. Ibagbagak laang man, ape ana pudot ti ulong. No agsasao ka nga min dita, kat kunamlan asino ka. Aramidam kit din ti trabaho. Di ka sumana o dita, tanakababain ka dagiti customer. Ang mga ninton madamdama kat agpulong dakin madam, dinalpastan. Ay, makabannog ti agtrabaho, tatang. Urean nyamit at trabaho kit makabanlaw. Makapasar dagita negosyante. Sitting pretty dalaan. Da kami nga empleyado ti mabambannog nga agtrap-trabaho. Sitting pretty, mangyabag manak ko. Kay sumot, tatang. Kitaam ni Madam Victoria. Agtugtugaw laang ije upis na. Da kami nga empleyado ti makagapaw no apay abumakbak ng dagita negosyante. Na, apay kagsaw kay tikasta kat suswelduan da kayo, mate. Wala nga. Amom lilan, narigat mo't lang tang negosyo. Kano agtugtugaw dala ang tatang. Jesus, nalakat yung sao. Tadi mo pa yung napadasan tang negosyo. Gimnusak anak kapadas. Narigat anak ko. Sa napudnaw tayo pagbagam asiting pretty da. Ta isudat ag plan-plano. Isudat ti mangiruruar iti kwarta. Oho, Pagyamanan nyo kindi Taad dati negosyo da. Isu nga dapat pagtrabahuan nyo. Saan man ngamin ariri tinang runa anak ko. Agpanunot pa sakbay nga agsaw. Iyasain ka pa'y laang iti sa Bali a branch, Lilian. ni, apay ngay madam. Kurang ngamin ti cashier ijay. Manong aldaw ngay madam. Di ka madanagan, tamay sang aldaw laang. Saan matkit di a permanente? Italaang manen, taado ti customer ijay. No ijayak sentro ang may yasain. Awanin mabanugak ijay. Sapay ado kano ti customer ijay. Kasanulaangan ang makainanaak ngay. Okay ka kadilaang? Uwan madam. Napaulimag ka mga ngamin. Adda ka din na isawang ko, adi mo nagustuhan? Awan madam. No desisyon nyo ti mangyasain kanyak iti sa Bali a branch. Awa mo maaramidak. Saan amabalin a kontraan kayo tada kayo matibos. Ano sampay laang, Juan? May sangaal daw laang matiyat di. Makapaasar launay dahi a Madam Victoria. Hey, nawaw. Apay manay. Nagadula nga iso may ti trabaho. Kasano mga min tatang? Agriportak ka no iti sa Bali a branch na. Kasermit lang. Uwan tatang. Apay nga agreklamo kakit awan mo gayam na baliwan iti trabaho. No ado ti tao iti dahi a branch tatang. Ado ti customer ijay. Susapo. Di ka pa'y maragsakan, tado ti customer yaw. Sa anak nga rod ang makainana no ado ti customer. Naimbag kadagita ang negosyante at agtugtugaw lang ti aramidin da. Kada kami, mabanbannog kami nga agtrap-trabaho para kadakwada. No saan dang agnegosyaw? At nga rod pagtrabahuan yaw? Apay nga ti reklamong, kahit abab minimum matiswildo yun dyan anak ka. Ay, dinak maawatan tatang. Jesus, nagadulaki da reklamo mong. Rumbang lang nagtrabaho ka tamasuswildoan ka nga raw. Kumusta nga ijay branch 1? Nagado ti customer da ijay. Sentro mo't nga men. Ay, narigat ti mayasain ijay. Da tayo nga empleyado ti mang papabaknang kadagitaan negosyante. Anya? Kasano mo nga men? Rupat kwartada amin. Sos, ape akas taman ti bagbagam. Punumit. Rupat kwartada. Kita kat agtugtugaw dalaang. Sitting pretty dalaang. Kada tayo nga empleyado da ti mabambannog nga agtrap-trabaho. Pagyamanan tayo lata at ada negosyo da. Isong ada pagtrabahuan tayo. No siyak lang ti ada kwartana. Agnegosyo akmat. May mayat manayin. Ipadas mo.
Tapno mapadasam ti siting pretty nga ibagbagam. Anya nga tatirumbang aramidak iti may nga empleyado kanti. Sino nga empleyado? Ni Lilian anti. Apay, anya ti inaramin ni Lilian. Ay, nagado tiriri na anti. Siting pretty kami kano ang negosyante. Kat isuda nga empleyado ti mabambanog nga trabaho. Kunak man, no iso ti nag-apply a cashier iti grocery store mo. Iso mo ti may nag-apply anti. Iso ti nangibaga akayat na ti agtrabaho. Apay nga ro, nakasta ti panagsasauna. Dayta ti jak maawatan anti. Itad kumot ti umno asweldo da. On time pa iti panagsweldo da. Sakit ti ulo man ti empleyado akasta. Wen nga rod anti. Nagsasao kat kasla iso ti biktima. No siyak ti sikakanakan. Ikatamlatan, iso pa'y apaka-stressam. Anya ti ibagayo kanyak, madam. Adala kayat ko amaamuan, Lilian. Ay nawaw. Anya ti kayat yu amaamuan, madam. Awan mat amok abasol ko. Kasanoan na ibagam a siting pretty ang klaang? Ha? Isumad ti kanayon mo nga ibaga kadagiti katrabahwam. Siting pretty kami lang ang negosyante. Da kayo nga empleyado mi ti mabambanog nga trabaho. Ay, kwa, madam. Diya ka mo no apay kasta ti panagsasaom kat masusweldoan kayo mat. Above minimum ti itid ko ang sweldo nyo. Saan mat alibre ti panagtrabaho yo dito kat? Madam. Saan a siting pretty lang ang dagiti negosyante? Adumot lang ti trabaho mi. Iso adi kay feeling biktima. No di mo kayat ti trabahom dito ag-resign kalatan. Amangan mo't no adam amuyo akayat na ti agtrabaho iti grocery store ko, auntie. Apay, nag-resignan, tinareklamo nga empleyado. Wen, auntie. Nasaya at mat no nakarik na. Wen nga rod, auntie. Nasakit tinakam day jay kanya. Ngam tinapatag, katawanan pa kay stressak. Ay wala, apay nag-apply pa ilang abin, no di na kayat ti agtrabaho. Wen nga rod, auntie. No agsasao day jay kat kasla iso ti biktima. Di na panunutan ang masusweldoan damat. Ay nakanakan, narigat ti maadaan iti empleyado akasta ti galad na. Ay nawaw, ayot orasan Lilian. Alas 8, tatang. Apay ka day. Alas 8 iti agsapa. Nga mapay anak kailad ka pa'y laing tita. Awan trabaho mi taya. Nag-resign na kon. Anya? Narigat ti trabaho ijay. Gapo kadagiti bus akaskin Madam Victoria. Aglunaklatan atag negosyo akmet. Saan analakatag negosyo anak ko? Masapula na laing ka, kinrestigir ka ako nada. Takas lasugal mitlaan, tinegosyo. May mayat lata atap no awan ti bus ko. Narigat nga tati agtrabaho iti day a grocery store. Busla ang ti bumaba nang. Anya? Aglakla ko kamot gaya mo ni tinatnateng ken karni, Lilian. Wala, may mayatan ti kastaw hingam ti agtrabaho iti day a grocery store. Good luck Da kayo nga'y, anya ti plano yaw. Aginggat kaano nga agpa-under kayo iti bus yaw. No siya, saan nga isyo no adda ti boss? Tinapatag, kit nasing part ken itid na mo ti husto asil daw. Iso na laang mat ti bumaba nang. Ay nawaw, apay akas tati ka panunutam. Pudnumot. Stepping stone da tayo laang kadagita a negosyante tapno karkaro a bumaknang da. No siya, dakkel ti may tultulong ti negosyo ni Madam Victoria kanya. Ngamin, adda ti pakitang dana. Saan tayo nga agpapahada iti kapanunutan? Ngam no kasta ti mindset mo, talaga nga awan tinasaya at apagbanaga. Tubos tamit ti panaglako manak ko. Logi man ang tatang. Ay no, apay alugi. Manmanumat ti gumatang. Ado nga min ti kakaduak nga aglaklako. Kasan mo nga rudin dayta? Ay, jak nga rod amo tatang. Kurang pa'y ti ganansyak at ang dan ko iti maysang aldaw. Di mo't imbagakin ka asan analakatag negosyaw. Masapul analaing kang agplanaw. Kin ristikir kay ti negosyaw. Sa nakanaay kit swerte. Wan nga rod tatang.
Narigat mo't lang di trabaho dagiti negosyante. Iswa kita anak ko. Di mo labsin ti agsaw. Nang runa no umnumit itid da swildom. No di mo pa'y baliwan ti kasta ka panunutam. Awan saan ngagprogreso ti biyag mo? Ay, nawaw! Di ka agbalin a feeling biktima no saan kamet a maag-agrabyado. Agbalin ka kit di a positibo. Iti kasta kat agprogreso ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Masaya nga iti istor aginatang dama ng asunta idi lakay. Mano atawon ng tinapalabas. Ngam di damot kinargaan. Madlaw man ngamin asan aja istorti na gustuan da bakit? Jay dagamit. Sa maysa, makumikum da iti trabaho da. Anya nga tano abangan taday jay lakay. Sikaman bakit? No may papaniti ka kastabanag kat awan amok. At na panunot mo nga ilako ta? Groceries, karne, bangus, kanat nateng kuma. At pagpunan ta? At damat basit urnong talakay. San samot nga umanay dayjay bakit? Di aglong tapay laang. Kasanungay no saan nga agklik ti negosyo pampanunutan bakit? Ang mga numalugi ta, kat di ka makabayad. Mayat ti lokasyon ti daga kan istor aginatang damanang. Ado ti lumablabas at tao ijay. Siga no kayat mo di ipadas ta. Suportaran kalat ta bakit? No manugot kayo kan Manong Miller, abangan mi kumati istor aginatang yung manang. No saan nyo akargaan Kas makita mo, adati trabaho mi lakay ko. Ginatang mila ang dayjay adaga ta magustuhan mi ti lokasyon na. No kasta nga rod, mabalin nga abangan mi manang. Wala ano kaya tiyo, anya ti ila ko yu aya. Groceries, frozen foods, kanat natang manang. Mano ti abang ngay. Kasaritak pa'y ni Manong yo, no mano ti maibagana. Agyaman manang, i-text naktulat ta no mano tapno amumi. Kaano akargaan nyo aya? Intun umay abulan. Urayik laang tilon ko, tapno adda igatang mi iti ilako mi. Kan tigastusan mi no ilakad mi ti permit mi. Kan maigatang pahigayam iti pintor, ta pinturan mi ti istor sakbay nga ag-display kami, manang. Pinturan mo't ni Roger ti istor aginatang damanang mo asunta ide. Ulay nakaw. Wala na, tag-display kami to itilako mi ijay. No kasta, agnegosyo kay mo gaya man kan lakay mau. Wala na, naggapo iti utang ti puunan. Ngam, ipadas mi lata Wala, sayang mo laang dayjay no saan ang makargaan. Wan nga rod nana. Talo atawanan tinapalabas, sipod ginatang dama ng dayjay, ngam di namot na asikaso. Agpada mo ngamin kinlakay na nga agtrab-trabaho. Iso nga abangan mi pay nana. Mayat ta na panunot mo. Adamo laang nga ti paggatangan may no kwa. Aglako kay mat iti karne, kas kada bangus Wan nana, kasta ti plano mi kanlakay ko. At damat gaya mong tin-display da ulip ala ako da. Aya, Un bakit? Nalabsak ita kinila kayo na itay. ado ka di mo lang ti customer da. Manmano?
Saan pa'y siguro nga mo dagiti kalugaran tayo? Nakasaritam ka di ti kapsat ko. Wag, yung mapagbit lang. Awan inted na kang ka. Ay nawaw, anya ko matitid na kanya. Tibayad ti abang ang nagsaritaan mi ah. Ah, awan pa'y bakang. Ano sa mga urayan, tama ikatlong aldaw dalaang ita. Ang mga nooan pa'y naglakwan dagi dyan. Kumusta nga'y uleb? Naimbaglaangan tayo may kamanang. Adam siguro naglakwan niyaw. Manmanulaang, ngamno kasapulan nyo ti abang mi, bayadak itan manang. Iso ti ginagarak. Mabiit lang nga rod ta itid ko. Apay nga'y aman mano ti customer yaw. Gagangay na siguro manang. Makalawas mi pailaang ngamin ngaglaklako. Oh, adto ti abang mi para itaabulan manang. Bayada kontak no malpasan. Agyamanak. No adda ka asi ti Diyos kat manayunan ti customer mi. Nayunan minto ti itid mi kada kayo manang. Rumbeng lang ah, tapno patas mo. Ay nawaw, imado tila kuyo ah. Makatawan la ang sipod ng rugi kayo. Ngamnay, ado matan tinaka-display. Gapuday ta kada kayo a customer mi na Narsisa. Deserve kinla kay mo, tanagagat kayo matadwa. Mangikilo ka man kidi iti bangus na kong. 2 piraso laang. Sige nana, agpili kayo. Kumpurbidita. Prismat siguro tabangus ala kuyaw. Kaidil-deliver dala ang itay agsapan nana. Iso akay kayat kumit ti gumagatang dito ita pristila kuyaw. Sinigang ngay nana, gumatang kayo. Aywan, sinigang pa'y gayam. Adati kamatis ijay balay ng may mayat latano adati sinigang. Ikanak iti may sanak kong. Oh, anya pa'y nana. Day talaan, ang mga numasort ki di ti kwarta nga intugot ko. Makiis-is tambayak pa'y man, Olive. Sige laang nanang, sa dino tinaggapan nyo aya. Iti ayan ni Uncle mo, Pipeng. Ay nawaw, anya ngay tinarami dyo iti ayan ni Uncle Piping. Napan ko la ida sinarungkaran. Kumusta mo tin nga iti panaglako yo kan lakay mau. Kaasi ti apo nanang, adumaten ti gumatgatang. Ay kat mayat ano kasta. Saan kayo ang malugay? Unanang, at damot laangan sa okimi. Iso akampante kami kinilakay ko. Naimbaglaangan tanapanunot yung abangan ti istor aginatang damanang yaw. Saan damot laangan masango kan manong mo amiler. Tagtrab-trabaho damot adwa. Sikapay laang ti makaam mo iti istor ita Roger Lakay. Ay nawaw, sigangay bakit? Ilakad ko pa'y man ti permit na. Ayun, panagre-renew man gaya man. Un nga rod, pila manan. Anya nga tanong siya klatan ti mangilakad bakit? Sika tagbantay dya store. Siya kun, tadamot laang daddo mga ilakad ko. Sige. Adda ti tulbak iti bag ko amaron, alaam to itjay. Wan bakit? At ka di agi delivery ta? Ayun, adda gi-deliver iti tilapia, itlog kan karne. Sigurado ahusto ti total da, sakbay abayadam. Kano maira na amapan ni Manang, itad mo matlaangan ti bayad ti abang ta. Areglado, bakit? Sa dinot ayan ni Uleb, jak mo makita. Inlakad na ti permit may, manang. Kasta ka de. Ay, agtuka ko ay manang. Umay ko kumaalaan ti bayad ti abang yo. Tibilin ni bakit ko kat 3,000 kano ti itid ko kada kayo, manang. Nasaya at mat taninayunan yo. Kas makita, kat adumot tan ti suki yo. Wan manang, kan iso kano nga mintin ka rin na ka. Agyaman ak, ta nakabayad kay malangon. Ha? Ay, awan na yaman na, manang. Agyaman kami mo, taimpaabang yu ti istoryo kada kami. Agresign ako niti trabaho, Miller. Ay naman, apeng agresign ka nga eh. Ipadas ko mamati ag negosyo. Ah,
Agnegosyo ka mat ko nang. Wen, iso ang masapol a pumanaw da ulib kan Roger ijay, takarga akon ti istorta. Naa, apay ang papanawam ita, kadagbaybayad damot iti abang. Kukwa tamo dayjay. Adakar bangak amang papanaw kadakwada, no kaano akayat ko. Di ka mo tagpampanunot bakit? Sa dino ngayon ti papananda no papanawam ita. Gaputa makita nga to ti customer da, agawam manang. No anya ti desisyon ko, iso ti masurot. Diyak amo kang gasunta. No apay nga agresign ka ngamin kat mayat mo ti trabaho. Kaya't kumangarot ti agnegosyo. Anya kalakit di mo. Imayak, tanapatag ti ibagak kang kaading ko. Anya ti ibaga manang. Saan min nga ipaabang ti istormay? Ha? Saan kamot siguro atulang, tapno di mo mangag ti imbagak? Apay adi yun ipaabang manang. Adda ka di sa bali nga agabang. Awan makide. Ngam kaya't kumati ag negosyo. Anya? Ikan kayo iti makalawas a pawayway, tapno makabirok kayo iti sabali a pagabangan nyo. Ay nawaw. Apay akas tamot tan manang. No anya ti imbagak, isulatan ti aramiden nyo. Kukuha mi mo daytoy. Adakar bengan mi nga agdesisyon, kat no anya man ti desisyon may, iso ti masurot. No kasta, agnegosyo mo tandaman ang asunta? Wala kay. Kasano ngayon nagitila ako ta? Diyak nga rod mo. Agaman niya nga rin ti maramidan ta. No kasta ti desisyon da. Agsapol talatan iti sabali a pagabangan ta. Sayang lakay. Diyak maawatan no apay akas di ni manang kanyak. Agbaybayad tamot iti abang. Huwag nga rin bakit? Sakit makalawas lang ti pawayway nga inted na. Kasaritak tuman dagiti sokita. Ang mga no addaan mo dagiti. Ora siyak mat bakit? Agsalud-soda ka dagiti kagayem ko. Barang adda maisuro da. Iti anya agapaw apapanawam da olive kan Roger iti istor nga abangan da sika asunta. Wan ata ag negosyo akmet nanang. Ay nawaw. Adda trabaho saan ka day? Nag-resign na ko nanang. Anya? Nauma ako nagtrab-trabaho. Kaya't kumatan ti ag negosyo. Agpudno ka man kanyak. Apalam ka day ti kapsat mo? Naa, iti anya aga po nga apalak ida nanang. Amumot aday di a negosyo ti pagbibiyagan da. Ay nawaw, kukuha mi mo dayjay nga istor nanang. At dakarbengan mi amang papanaw kadakwada, no kaano akayat may. Anya? Anya di nadamag ko. Papanawon da kayo kanumot ni Asunta. Ay, wan nga rod na. Ay nawaw, apay kanaw. Agab-abang kayaw, saan ka day? Wan na. Agbaybayad kami mat. Ngamti ko na ni manang kukat ag negosyo da kanumatan. Nakita na lang apimig sa tinegosyo yaw. Kastamutan ti aramiden na. Narigat ti ag sa unana. Awan mat laang maaramidan mi takukwada mati istor. Pagakaran nyo ngayon. Awan pa'y nabirukan mi nana. Amangan kit din o addaan mo yung. Adda bakan ti iti abay ti laundry shop ti kaanakak. Isu na laang ata saan analawa. Ngam adumaki di ti lumablabas. Asino ti mabalin ama kontak nana? No kayat mau, mapan mo kitaan, takasarita mo laangan ti akin kukwa. Agsaludsud ka iti laundry shop, ta isuro dakeng ka no asino ti kasaritam. Kisayak ti savings talakay. Ay nawaw, ita niya agapaw. Ilakad ko ti permit ko ita. Anya? Di mat imbaga keng ka nga ag negosyo akmet. Ay nabakit, managing bubukod kalaunay mate. Ay nawaw, para mat lang iti pamilyata ti aramidak. Di ka masyan iti kapsat mo aya. Apay kumaamaas siya na keng kwana. Dat amo keng ka. Talaga atakas ti kaunggam. Dumagas kayo pa'y ana na narsisa. Ha? Sa dino ti papanan nyo aya? Iti ayan ni Ulay. Apay ka day? Anya ti aramiden nyo ijay. Ay, kwa. Adamat ti lakok dito'y nana. As-asideg pa'y. Saan kay amag na iti adayaw? Adamo laang ngamin ti mapan kubayadan iti kabsat mo. Ah, inton maminsan to nga rod nana.
Anyat gatangan nyo, Nana Narcisa. May 1 kilo a karnit baboy nakong. Anya pa eh. Day talaang nakong. Kumusta mo tan ti panaglako yo ditoy? Adala ta dagiti suki mi. Kun adda mo laang baro-aro pa, Nana. Nasaya at mo't ano kasta. Uray kas ti inaramid ti kapsat mo, katuloy-tuloy lata ti panagnegosyo yo kun lakay mo. Day tati pagyamanan mi iti na marswa, Nana. Adto yan ti karni agat gatangan nyo. Agyaman aklaonay, Nana ah. Inton maminsan tumanan. Di ka manglukat itaya. Makapasadot mo't lakay. Ay nawaw, ape ang makapasadot. San ka ting arapaap mo, tagnegosyo? Manmanumat ti gumatang. Anya? Labas-labasan dalaang magtistor ko. Nadamag na siguro tinaramid mo, iti kapsat mo Naa, apay manan nga isublim tinapalabas. Una, tadwa bulan mo, ngaglaklakaw. Ngam labas-labasan da kalaang mo dagiti tattao. Ang mga nadamag da tinaramid mo iti kapsat mo, kit nadismayada kang ka. Ay, jak kayat ti malugi lakay. Makamu kamot tayo namang sulbar iti parikot mo. Si kamot ti nagdesisyon nga agresign, dati ko namgat planom tagnegosyo. Anya nga ita, daing tanti ka na abang ti managing bumukaw dagas kang ka. Ay, nawaw! Di ka agbalin ang managing bubukod. Di mo apalan ti kabsat mo. Ag tinulong kay kitdi, iti kasta kat agbaligi kayo adwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya kay lakit dimot nanang. Ay nawaw, anya manan ti parikot ang hilito. Apeng imbulang yu tinateng asidatayo kuma. Nateng tumita ka na yung. Anyat kunam nanang. Nateng la ka na yung ti paspasidam kanya. Anyat kayat yu aya, karne. Baknang kayo aya. Na, adda mo trabahong ka. No apay adi ka ngamin gumatang iti karnay. Masapul nga ron nga agtipid tayo nanang. Makitkita yung siguro ti second floor ti balay asaan pa analpas. Kan may sa, mayat tinateng iti salunat. Ay, tsak kaya tinateng. Apay anapili kay launay nga main. Noon niya tanda, iso ti maanusan. Pagyamanan nyo lata, tamang mangan kayo pa lang. Na, nakaimimot kamag nga inanak. Siguraduak amaamuan daytoy ni Manang Mau. Aliya, agipulong kay manan, ken Manang Lara. Siyak tumanan ti pagbalin ninyo dakas kadag iti storyayo. Kastamot ang kanayon. Ay, sa dino ti papanam salya. Iti ayan ti may nga anak ko, kapsat. Naa, taapay manan. Ha? Aglablabosan na nga ang hilitaw. Pinagsasawan na kidinitay. Ay, kaamangan no adama inaramid mo, adi na nagustuhan. Imbalang ko lang mo tinatang nga inluto na. Tadyak ka nga ron kaya. Kasta unay kidin ti unga na kanya. Ay, nawaw. Apay ngamin nga imbal lang mo. Sayang mo't Makauma nga ron tinatang nga kanayaw. Di nakpay pagsidaan mo't itinaimas. Ay na, mayat mo't laang tinatang iti salunat kabsat. No siya, jak kaya tinatang. Mala, ditakan, tamapanak iti ayan dalara.
Ipulong ko na dyan nga ang hilito kun manang na marmarwam. Agkapi kayo pa'y nanang. Nagyaman na, Clara, anak ka. Anya nga may nanti gagarayo. Imayak, taglablabusin ti kapsat mo. Ay nawaw. Anya ti inaramid ni Angelito kada kayo aya. Inal daw laang ang nanapudot ti ulo na kanya. Anya? Dayta ti pudno anak kao. Oray awan makagapaw kat agong ungag. Di nakpay pa kanun kat adamot trabaho na. Ayan ni Angelito ita nanang. Nagtrabaho manan. Ay na anak kao, jakon kaya ti agnaed ijay. Numabalin kat dito'y balayo ko matipag naedak. Ay matruma akan ma-stress ak iter aramidan ti kabsat mau. Hello, Angelito. At daak pa lang dito'y pagtrabahuak manang. Kadis-dismiss mi lang. Nasaya at met, tanapatag ti ibagakang ka. Apay ka di manang? Adda ni nanang dito'y balay, kat saan ang maidrawing ti langan na itay simbang pet. Anya ti inarambid mo kang kwa na aya? Inungtak, tawan mo't ngamin denggan na asao manang. Ay nawaw, ipalawag mo anasaya at kang kwa na saan ang masapul nga iyungat mo. Kasano ngamin Irespeto mo't ni nanang aading ko. Marigatan tamat laang no agpasugnod manen. Dahitan ti bagpagak. Siyak man ti dakas iti istorya ni nanang. Saan mat siguro nga umay ni nanang dito, no saan agrabi ti araramidam ken kwa na. Ay na manang, nomum lang. Kaya't ni nanang ti agnaad ditoy, ngam pagsaritaan mi pay kan manong mo riyo. No manugot ni manong mo, mangyag kanto itibado ni nanang, tapno ada pagsukatan na ditoy. At daulas nga usaran ni nanang ijay? Ada inted ko itay lakay. Nakaturog mo't kan nagitubing. Ibagamon, di ko naman napatag nga ibagam kanyak. Kaya't ni nanang ti agnaad ditoy balay lakay. Saan da ngamin nga agkin naawatan iti kapsat ko. Isumat lagayam nga imay dito'y balay. Wen lakay, imay nagipulong. Anya ti makunam lakay. Mabalin ka ding agnaad ni nanang dito'y balay? Wala. Adamot bakante silid. Isulatan ti silid na. Ay na, agyaman ak launay lakay. Agyaman ak tamaawatam ti sitwasyon ni nanang. No kasta, itigaya man ayan dalara ti pagnanaedam kapsat. Wan kapsa, mayat ti biyag ko ijay. Aya, Naimastikan ka na kijay. Kan saan ka mabambanaw, tawan mo tar-aramid ho. ay katulungan mo di anak mo ano awan ti aramidam kapsat. Sana kasapulan ni Lara ti tulong ko, kapsat. Ay nawaw, pag kunaamat, Takabailan na nga aramidin amin. Dayjay pa'y ti kunam. uray no kabailan na nga aramidan, tumulong kalattaa, anak mo mo't dayjay. Ayun gayam, mapanak iti ayan damari tinay intud madamdam akabsat. Anyaman ti aramidam ijay. Amumun ano, anya. Ay nawaw, di mo ibaga ang makisugal ka manan kadakwada. Miso nga rod matiliw-liwamay. Isiram toki diti istur mo tamapan ta makisugal kabsat biulay. Adda ginatang mo a vitamin ni nanang lakay? Aday ti bag ko bakit? Kita kami jay. Kompleto ka di? Wan bakit? Kompleto. Ni nanang, awan mo't ang makita. Adda na panan na. Sa dinaw, Iti ayan ti gayem na. Sigurado amalam tumanan ti panagawid na dayjay. anyat aramidan day jaya. Ti ko na ni nanang kat agi istoryada kanumet. Hagasang man day nga istoryada. Agmalmalam. Gagangay ti babakit alakay. Awan mat ngaminan daddu mga aramiden da. Kasangsangpet yu laang, nanang? Wan anak ka. Sa dino tinagapan nyo kadagiti ubayin. Iti ayan ni Marisona. In-deliver mi ti order na kanya. Kastaya. Adamat na lutong adobo, nanang. Mangan kayong matan Nakaluto kayo nga rudan, iti pangaldawan taya. Nanang. Imuna kami matlaangan anangan. Tanala daw kayong ngamin anagawid. Nilakay mo nga'y, nangal daw ka dain. Nalpasan
Si kalaang ti saan pay, iso nga inbatsyanda ka iti si daem. Ay na, agyaman aklao na yan akaw. Mala, panawan kayo pa'y nga raw, tamangal dawak man mag. Agbayad akon iti utang kaw, kabsat biulay. Ay nawaw, naimbag man, tanalagip mo pa kabsat. Nabayagan day nga utang mo kanyak kat. Ay nawaw, siyempre mo't. Utang ko nga raw, di bayada. Nangalaam nga iti kwartam kabsat. Inalak iti pitaka ti anak ko, kabsat. Ay nawaw, inalam iti pitaka ti anak mo kunam. No kasta, kupitam ni Lara. Kupit ayad ay chay. Anak ko mo ni Lara, kabsat. Uray pa'y anak mo ni Lara. Nagpakada ka kumalattamot akin kuana. Ay na, sigurado adi na mo ilaang madlaw. Ngamain, bak nang ti anak ko. Ay nawaw, Ado tinakitak a blue bills iti pitaka na, kabsat. Bak nang nilara nga anak ko. Da kayo pa'y man ti mga awir iti apuyo, nanang. Ay nawaw, si Kangay. Makitsendak ita, nanang. Ay nawaw, adda kumamanin tilakad ko itakag. Okay laang kadikada kayo, nanang. Ay, kwa. Ita laang magkit di, nanang. Sige. Sakpay lang ti mga awir iti apaw. Ngam agawid ka mo ilaadagos ha. Uwan, nanang. Mano nga oras mo ijay ngay. 2 nga oras laang. Ni Mari Estela ti kaduak. Amo yung matdayjay. No iso ti agpalingke kat apagbiit laang. Adda ka di kwartam dita, Lara, anak ka. An-anon nyo ti kwarta, nanang. Adda ko mapangusarak. Mano ti kasapulan nyo, aya. 5,000 kumano adda, anak ko. Ay nawaw, nagdakelan. Italaang mo manan ngagdawat ha. Inikan kayo mat iti 1,000 idi napalabas alawas, nanang. Naibusan na. Pangus-usaran nyo iti kwartayo, aya. Kat saan kayo mat nga aggas-gastos dito'y balay. Mangtad ka kaday, wanaw, sermonan na. Saan kumamat akastaan, nanang. Amuyo mat anila kay ko ti agtrab-trabaho. Isula ang ti agsusweldo kada kami adwa. Nagado a sakripisyo para kada kayo, idi ubing kayo pa'y. Apay akastamot tayo ti panagsasaom kanyak si Kalara. Imutan na kadimutan, Si kakaditin ng kasay iti kwarta nga iduldulin ko, Rio, lakay. Ay nawaw, saan mo't bakit? No saan asika? Asino ngay nga rod? Diyan ka muking ka Manuti mapukpukaw aya. 6,000 lakay. Anya, Wano? Ni nanang tinangkasay. kasaritam ni nanang Amangan no isong agpaiso. Agasam nga iti 6,000 no bilang man. Sigurado ka kadi nga da mapukpukaw bakit? Amangan no na-misplace mo lang. Imposible mat alakay. Ni nanang lakit di tinangala iti 6,000. Adda ka din ni nanang ditoy, Nana Viole. Nay, awan mo't ni nanang yu ditoy, Lara. Amangan ko nak, no amuyo, no sa dino tinagturungan na. Napansiguro manen, iti ayan dagiti kumari na asugarol. Anya? Naglukon de di ananang. Mas daawak nga raw, tadamanen kwartana. Ti kanayon na pa'y nga istoryaan kanya, katbak ng kakanaw. Inbaga na day takada kayo, Nana Viole. Wan, adu ka nga may tinakita na blue bells iti pitakam. Anya? Isubliyo no adapay nabati iti kwarta kinupit yun, nanang. Ha? Inton sumaro no, saan kay abasta mangal ala iti kwarta iti pitakak. Kasano ko di ka mo ngamin mangtag. Agasam nga iti 6,000 nga inalayo. Nangip-ipanan nyo iti dadya a kwarta? Awanan na. Ay nawaw. Kasano nga awanan, nanang? Awanan na. Tanaigastos ko nga rudan. Agsaysayang kayo iti kwarta. No para kada kami katdakkel agat at ti 6,000, nanang. Agtrab-trabaho mo't nila kay mo. Masukatan tumanin Ay nanang. Tapno amuyo laeng. Mabainak launa yan iti manugang yo. Sweldo na ti kwarta nga inalayo iti pitakak. Anya? Tijak pa'y kayat, is istorya ang kanana Viole nga ado ti kwartak. Nakababain ti kasjay, nanang.
Naimbag kumaano pudno, ngam saan mo nga rod. Igisayo da ito'y nanang. Ay nawaw, nateng manaan. Naa, iso nga rod ti imanayan ti kwartak. Makalawas samutin ang ateng tisidsidaan tayo. Awan ti karni aya. Di kay agbirok iti awan, nanang. Ha, saan tayo matakal dingkag? Ay, pangaasi man nanang. Di yu papudutan ti ulok. Agtipid tayon. Anya, Di kay agreklamo, tanarigat ti agbirok iti kwarta. Agyaman kay kit di tamang mangan kayulat ta. Saan akas iti daduma dita nga agbisbisinda. Anya ti gagara manang? Isubli ko ni nanang dito'y balay, ading ko. Ay nawaw, apay mo't manang. Jakon magustuhan ti aramiden na. Apay ka di. Di nakit di kayat ti agsida iti nateng. Sigud mo't ngamin manang. Iso ka na na napudot ti ulok. Tanoad na naluto anateng kat ibeleng na. Saan lang aday ta? Basta mangal-ala pa iti kwarta iti pitakak. No agistorya ngamin kat patpat yung ti bagbagana iso aday ta. Nairuam mo't nga gululbod manang. No mabagbagaan day jay kat naturay launay. Nakababainan kan manong Murillo. Di bali tanalpas matan ti second floor. Mabalin ani nanang ti agnaad dito'y first floor. Ije kamat second floor. Intulod mo mat gaya mo ni nanang itayan ng hilito. Tapno makaamiris lakay. Kasla nakakaasi. Tapno maamiris na asaan anasaya at tikas jeng aramid na lakay. Agsaysayang iti kwarta. Intun kuan, agreklamo no natang tisida. Kunamlan asino abaknang. Naimbag man tayo manlugot ti kapsat mo nga agnad ni nanang ijay. Un atan alpasan ti second floor ti balay. Mabalin nga agsina ti kaldero da kan nanang. Naturay kan agin babak ng tumat ni nanang. Dahito ti kaldero yaw nanang. ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan ang hilito anak ka. Agsina ti kusina tayo. Anya, Dito'y first floor ti balay yaw. Ijayak mo't second floor. ay nawaw. Apayakas tamutan. Tapno iluto yo, no anya ti sida kayat yaw. Ang mga nagreklamo kay manen, no nating ti ipasangok kada kayo. Ay saan kumamatakas ta Basta, no anya timbagak iso ti matungpal nanang. May mayaten ti kastoy, ngam ti inaldaw ang masiksikuranak itar alamidon yaw. Ay nawaw, anyat napasamakin ka kabsat salya. Apay ka day kabsat. Kimutong kamat. Kita aman tapantalon mo. Naipot ididay takin ka. Saan ka day? Nadlaw mo matgayam kabsat. Saan kan samot ten amang mangan? Ay, maikawak nga road. Ha? Narigat gayam ti agmay-maysa. Si kantuma nga men. Nagpatangkeng ka. Agin babak nang ka. Kano bagbagaan da ka. Naturay ka pay. Ay, no amukla kuma. Inuray mo pay anapunwan dagiti anak mo king ka. Anyangay ita. Inlasin da kakat nga rudan iti kusina. Ay, tulungan na kumakabsat. Anya nga iti maitulong ko king ka, kadagiti anak mo matan tinagdesisyon. Ibagam no anya ti rumbang nga aramitek, tapno mapakawandak dagiti anak kaw. Ay kaagbalbaliw ka Di mo kupitan ti kwartada. Kanon niya tin pasango daking ka, isaw ti kanam. Di ka agreklamo, tapno di da makaungot king ka. Narigat nga ta ti agberok iti kwarta kapsat. Ay, nawaw! No saan asika ti agtrap-trabaho, sursuruam ti agtipid. Di ka agpili-pili, kandi mo sayangan ti kwarta asaan mo met anagrigatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa.
Ada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, maibus man ang ingredients. Ay nawaw. Kasarsarita man tibagi mo bakit? Ay, kasanumot nga min lakay. Jakmet maala ti timpla ti kimchi nga imparaman ni Auntie Stella kanyak idinagpasyar dito'y balay. Apay ti kimchi kaya. Agarami dak tapno addamot ilako. Tapno saan laang amerienda ti aramida. Agkita kay ti internet Uno saan? Agbuya kay ti YouTube. Sigurado nga da impos day day. Inaramid kunday talakay. Ngam sabali ti raman na. Addalakit di secret recipe tinangaramid iti dayja a kimchi. Di ag trial and error kalatan ba ka? Unen bareng maalak kumamot ang titimpla kayat ko, lakay. Agnganga ka, lakay. Anya? Agnganga ka, ta iparaman ko kan kati kimchi nga inaramid ko. Naalam mong titimpla kayat mo bakit? Ay nawaw, agnganga ka pa'y ataramanam. Oh, anya timako nam lakay. Ay, may sapay man bakit? Agnganga ka Oh, anya timako nam itiraman na lakay. Wow! Awan nagdumaan day ti kimchi para man ang ti Stella di bakit? Panagkunakit na alam mong titimpla kayat mo. Mabalinid lakay. Agarami dakmet iti kimchi. Ta inayon ko kadagiti merienda alako. Di daman ng tibaro arisipe, bakit? Una, ngam sekreto klaang mata. Manumat nga aldaw at trial and error ti inararamid ko. Tapno laang maalak ti timpla kayat ko. Adaak, Manong Danilo. Awan ni Danilo dito balay ipag. Adda trabaho na ita. Isublik lang ti binulod mi nga adaptoryo ipag. Ay nawaw, nagado a kimchi. Lakom dagita ipag. Un ipag. Ipadas ko man mati agla ko iti kimchi ako nada. Manungay ti maysa. 100 per tabla ang ipag. Gatangak man ti maysa ipag. Ayun tapno maraman naman. Iso na laang awan intugot ko a kwarta. No okay lang kang kakat i-gcash ko lang ang tibayad ko. Okay lang ang ipag. Mauray ko mat. Okay, di ka madanagan ta i-gcash ko matla adagos apaman ang makadano nak ijibalay. Nabatik ngamin ti silpon ko kat. Umay ka taraman ang tato'y ginatang ko kun ipagmilan Carlo Lakay. Ay nawaw. Ay niya ti ginatang mo aya. Lalabaga mo Korean food day to'y Lakay. Kasto'y ti kunada a kimchi. Saan ka mahilig iti kakastamakan, bakit? Ramanan talat tamot Inaramid ni ipag day to'y. Ramanan tano na imas mula ang titimpla na. Ni bakit met? Kasano kumaama ibagak no na imas? Uno saan? Kadyak met amo no anya tiraman ta kimchi nga ibagbagayo. Iso nga ron nga ramanan ta tapno ammom ti raman na. Agna nga ka. Kanya nga dahito amakan. Apya kas titiraman na. Naimas matlaang Lakay. Kurang mo pa'y. Saanan? Kukam latan. Dawatak tuman ti recipe ni ipag tagarami dakmat iti kimchi nga ilakok. Anya? Kompetensya ni ipag mo. Kat, anya kumaita. Saan mo't adakas no aglako akmat iti Korean food. Nangyagak manen iti ilako yun, Nana Adora. Anya nga itainyag mo balasang ko. Merienda pa'y laang, Nana. Kimchi ngay. Naibusan ti display. Awanan ti ilakaw. Ay nawaw, naibus adagos? Wenmet. Jak ammo ang mahilig gayam dagiti kalugaran tayo iti kimchi.
Uray siyak ngamen kat idiramanak makapaadik si ka. Kurso na dak titimplam balasang ko. Ay, kat nasaya at ano kasta nana. Malata garami dakman nga rod. Aywan balasang ko. Agaramid ka itan. Una na, mapanak lagumatang iti ingredients ijay sentro. Sigurado ako rang ngamin ti ingredients anabati ijay balay. Sige, urayan may. Busy ka mo't ipag. Ipak ko man dagiti lakok ta itulod ko iti ayan ni Nana Adora inton madamdama ipag. Adda ka di masapul mo. No okay laang kang ka, mabalin ka di ang maamuak ti sekretom iti kimchi ngar aramidam ipag. Ti recipe ka di ti kayat mo asawan ipag. Wen, recipe ti kimchi alakom ta agaramidak man met. Anya? Planok mo ngamin ti aglako iti kimchi. Magustuak launay ti raman ti kimchi aginatang ko kang kakat. Ay, pasensya kan ipag ngam saan mabalin nga ibagakkan ka ti sikreto. Anya? Iso mo ngamin ti negosyo. No kayat mo, mabalin nga kita ka iti Google wenno YouTube. Ado ti recipe ichay. Ay nawaw, imot ka mo gayam. Para recipe laang, iimot mo pa'y. Ay nawa, apayin Lucy. Anyat inararamid mo dito kusina. Agkaiwara mo dagiti ingredients kutsara ken plato. Kas makita mo't, agar aramidak iti kimchi. Nagadumot tenday ta. Aguli makaman dita. Maibos mo nga ron tayo naramid mo. Ay nawaw, saan amakanda kita? Jak pa'y naala ti timpla akayat ko. I-google mo lat tangaminan Sayang ba't ingredients no ibasuram lang dagiti nararamid mo. Inaramid ko day tangam sa balim nga rutiraman na lakay. Makapaasar tumod day nga ipagmela ni. Parigatan nakpailaang mo't. Anya? Recipe laang mati daw dawatak kenkwana ngam iimot nakigdi. Sekreto siguro mo't Amom mo't negosyo na dayjay. Nasubraan ti kinaimot na. Agraman recipe, iimot na. Makapabusor. Madlaw adi na kayat ti maartapan. Ay nawaw, agtutulad gamot ngamin Lucy. Naimbag abigat mo, Lose. Anya nga'y tabi nagkat mo. Kimche na naadura. Ha? Kimchi ko nam. Wen, nangarami dakmat ay iti kimchi alako. Ipa-display ko makada kayo. Kano adamot tanti kimchi ala ko ni ipag mo amelan ay. Ninanamot, sa bali matitimpla ti kimchi alakok Nay, kita ta mga nuday tanto ti diyo pag kinaawatan kani ipag mo. Apay kuma, kat saan mo't nga agpada ti timplame? Libre ti may sa atab para kada kayo nana. Free taste tap numaramanan ni umot. Sige. Iba timlat tangarod dita ta i-display kalpasan ti aramidak balasang ka. Agyaman aklaunay nana. Nagkapuan ti kimchi nga in-display yun, Nana. Sa bali mo ti sticker na. Ay kwa, lako ni ipag mo alusay milanay. Aya? Wen, jak man amo no anya tinapanunot na. Taapay mo ta kompetensyaan na ka. Ay, nasakit-lakit di tinakam na kanyak, Nana. Ay nawaw, adda ka di diyo nagkinaawatan iti ipag mo? Kaya't na ngamin amaamuan ti sikretok iti kimchi nga aramidak, Nana. Kat, imbagam ti sikretom kenkwana. Saan, Nana? Madanagan akmat ta siyempre, negosyok day jay. Ang mga no isuro na ngay iti sabali, di awanan ti secret recipe. Sa bagay, no maamuan da ti sikretom, ang mga no agpapada kayon ititimpla. Kakumpetensya min lang ti tunggal may sanukwa, Nana. Nakasagana akon lakay. Sika ngay. Hawanin na lipatan ba kay? Awanon. Ti anak ta. Agur-uray ijay ruwar. Nasapa mo ngamin na nagdigos itay. Agrubot tayo nga rodan. Isupay ti may tulong tayo ijay. Ayun gayam. Tirigalo tayo iti kaanakan tangay. Ay way, aday ti silid ta ba kay? Danda ni malipatak mo tayo. Urayan nakngarod taalaak biit. Anya pa'y lang ti aramiden day di amela ni dito'y balay. Ay nako, imbitado ata asawa kat nga rod ti kapsat mo. Sa anak akong portable kang kwa na lakay. Anya,
Agburak ti darak tunggal makitkitak day ta a babae. Ag-move on ka man bakit? Hindi pa napalabas abulang nga issue dayta a recipe. Nasakit nga rod tinakam ko lakay. Kaslasaan nga ipag ti pangibilbilangan na kanyak. Di na lang imbaga ti sikreto na ken ka. Kastamot ti bagam. Para recipe laeng. Di ka makawawat mo bakit? Negosyo na nga roday jay. Nagado ti recipe ti online nagkita ka. Ti recipe na nga rod ti kayat ko lakay. Jak amo ken galusi. Jak amo nanyaman nga minen ti pampanunutaw. San ala saya ti kasya pa nagsungsungbat mo kinimanang mo amilan si Kalusi. May sakamot manong Danilo. Itian niya aga po ang kuram ti ipag mo. Un ata nakaimimot day a tao. Saan nga imot ni Milanay? Saan lang ngamin amabaling nga ibaganakin ka ti sikreto na? Di mon kanunungan ti aramid ti asawa manong. Ay naading ko. Saan nga umanay day ta agumuraam? Maawatam kumamot ni ipag mo ata negosyo nakit nga roday jay. Kumusta ngay na Adura? Naibus ka di ti kimchi alakok? Manulaang matinailako, Klose. Anya? Dua at tablaang ti ginatang da. Apay ngay nana. Sa balimat ngamin ti berberukan dagiti customer kaw. Ay nawaw, isumot la ang akimchi. Saan da kursunada ti timplam nakong. Nagadulakit di nga amo dagita at tao. Ay di ka agungot Saan mat amabalen nga ipilit tayo agatangan dano di da kayat. Ikarton nyo laangan, taiyawid ko, nana. Ay kasampay mat nag-expire. Siya kunti makaamo amang i-dispose. Anyat linaon da ito a karton bakit? Dagiti kimchi alakok lakay. Ay nawo. Apingin nyawid mo. Un ata di da makayat agatangan. Anya? Naimbag pa'y ni Melanie. Malagip ko tinaibagam kanyak ide. Anyat imbagak. Di ko namgat kompetensya ni Melanie nga ipag mo. Kumaa, ngam kastoy mat ng tinapasamak. Sayang ki din. Jak mat maibos dayta, taadumat unay. Talaga asaan kang agbaligi? No dakes ti panggap mo bakit? No aglako ka ngamin. Aglako ka lang Saan kat aday ta makikumkompetensya? Wano mang tulad kan ipag mo ti ammom. Awan mo ti kimchi ala ko ni ipaglusi, nana. Awanan ata inyawid na matan. Ay nawaw, apay ka no, nana. Manumang ngamin ti gumatang. Ay, kaasimot. Amangan numalugi day jay. No agsauma ngamin kat maday ti rumrumwar itingiwat na. Anya? Jak amo iti dayjay nga ipagmaw. Iso siguraw asan amabindisyonan tadakas mo ti kaunggan na. Det anniversary gayam ni Nanang inton Sabado. Nakasaritam ka din ni Manong mo, Danilo? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawo. Kasaritam Anya ti ibagak kang kwa na ngay. Salud-sudem no anya ti plano na. Kasaritak numalem lakay. Sigurado ang nagtrabaho manenday jay. Wana Tanoan niya ti bagana. Di agdalus tayo iti family house yo. Nabayagan nga awan nagnanaad ijay. Iso nga rod nga agdalus tayo bakit? Okay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mikin Manong Danilo. Kagaaway kami nga. Sika magayam, ipagmilan Agdalos kami kano kuna ni manong mo. Agdalos kami mat kan lakay ko ipag. Ay kat pagtitinulungan tayo na. Nilakay mo nga Di magas di ta store. Gimatang iti merienda. Ni Manong Danilo. Napanbimulod iti grass cutter di ta kaaroma. Nasapa kayo nga imay. Tapno adda malpas mi. Ay, kwa. Saan ka di anasakit tinakam mo kanyak ipag? Di nakagura. Panagkunak ipag, katnas kan alipaten tanoan yaman ti dita nagkinaawatan idi. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko kung ka ipag. Si kakit dimat, awanan dayjay kanya. Gapula ang iti recipe, ginurgura ka. Pasensya kan at talaga. Mayat ti kakatawaan nyo kan manang Melanie itaya. Kaslasaan nyo akagura ti tunggal maysa.
Nagpinnakawan kamin lakay. Ay no, kaano pa eh? Idi nagdalos tayo iti family house me. Aya, Uwan lakay. Maawatak itan no apay adi na imbaga ti sikreto na. nasayaat mo't no kasta bakit? Kan naamiris ko nga husto ang gayam ti inaramid na. No isuro na ti sikreto na kanyak, ang mga no maisurok mo't iti sabali. Kasano laangan nga iti negosyo na no kasjay ti aramid. Kasta bakit? Aklunam ti bidot mo. Diyo ipalubos at simple adiyo nagkinaawatan. Timang dadail iti nasaya at alinangan nyo iti ipag mo. Ay, nawaw! Di simple aparikot kat masulbar babaan itinasaya at asaritaan. Nang runa no napakumbaba ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apa yan nakapulis ka manin, si Kanoy me? Ay nawaw, nalipatam ka di timbagakan kay di kalman. Anya timbaga maya? Adda meeting dagiti parents ije pagadalan ita. Kita ama, amangan lumabayagan kayo manin ni Jay. Unay kamutin lakay. Meeting nga rod day jay. Manong ang oras ti meeting nyo aya? Depende iti pagsasaritaan me. Agrubat ka na. Siguraduam ang makaawig kayo kalpasan ti may isang oras. Anya? Alas 12 iti malam. Sakbay nga ag alas 3 kat adda kayon diti balay. Ay, umuna yan ti kasta, Robin. Kaibagbagak laeng meeting ti papanak. Alas 3 lang katawan kayo pa'y anagawid. Makita ma talaga. Ay nawaw, apay arimwar kayo, friend. Umuna kami nga agawid, friend. Ne, apay ngay. Agawid kayon kat saan pa'y analpas ti meeting? Agalas tresan, friend. O kat, anya kumaitan o alas 3. Agungot nila kay kuno alas tresan, kat saan kami pa anagawid. Manan? Un, friend, sipod pa'y idi kat kasjayon. Tunggal adda papanak kat orasan na. Ay, na yan. Amuna ang napatagti pagmimitingan tayo ita. Ibagam tulat tanoan niya ti mapagmimitingan niyo, friend. O sige, mapanak tulangan ni Jibalayo, friend. Ay na, agyaman naklaunay, friend. Maala, umuna kami nga agawid iti anak ko. Sumarungo kay tulatan. Ay nawaw, kunak man no ada meeting yu ije pagadalan ita noy may anak ko. Adang agpay sunanang. Kay, apay anagawid ka adagos no adapay gayam meeting yaw. Un tay sumot ti kayat ti anak yun nanang. Adya, No sa anak nga agawid iti oras akayat ni Robin. Sigurado nga apaan nak nanang. Amangan no kabilang nakpikit di. sa dino ti ayanday di arubin aya. Adda iti silid mi nanang. Nakaturog. Di isulat ta kuman tinapan nakimiteng. Dayjay pa iti kunayo nanang. Kasadot na dayjay ti makimiting. Kunaklaki di no binaliwan na ti kastang aramid na. Ay, saan mo nanang? Isulat tamot. Inton maminsan, di mo aramidon ti ibagbagana. Marmarwam day tao. Isu na laki di ti kanayon ang masursurot. Di mo ipalubos noy may. Agda trabaho mita. Inalam ti balon mo? Wen, at dito'y bag ko. Nawan teramidam, agdalos ka dito'y balay ha.
Di mo man panggapan ti makikaaruba. Anya, Diyak kaya ti asawa ang makikakaaruba ta muna. katno dito'y balay laeng matiayan ko akanayon. Sa anak to pa'y ang makapasyar. Kasta ti mayat. Noan niya timbaga, iso taramidam. Di kag patanggan tapnawan ti riri. Urayam laeng ang mapunuanak kan ka. Anyat ko ram? Ay, adda ayamot imbagak. Malagrubat kakit din, tapno di ka maladaw iti trabahom. Ang mga nusyak tumanin ti pabasulom, numaladaw ka. Ay na, pasensyakan ano itala ang anak umayak, friend. Itala ang manen ngamin anawaya anak. Okay lang, friend. Maawatak mo't. Kat, ti asawam nga stricto. Adda trabaho na itang friend. Ay ka, mayat nga raw ti timing ko atawan nila kay mo. Sigurado ako sila panakda jay no makita na. Ninanang laeng ti kadwak dito'y balay. Ngamawan pagdanagam, friend. Tanasingpet ni nanang. Oh, anya nga minan, tinapagmimitingan nyo idinapalabas anawas, friend. Adda ka no bayadan tayo, friend. Manan? Gimatang da ngamin iti printer. Kat adda bayadan tayo asag 500. Agasam man dayta. Kasanumot ngamin kat nagngina ti printer aginatang da. Isumulagayam, Ag merienda kayo, pay. Ay, nawaw siya kuman atin ang irwar nanang. Okay la ang kanya. Si kaki dimot noy me. Saan mo't anadagsen kay? Sa kunti may dito'y balayo. Tadi kamot ngaminan mapmapan. Ito'y balay, Noy me. Una, taamo yumat nila kay ko tatang. Istrikto la unay. Ay nawa, aging gayta. Katwan, amin apapanak kat urasan na tatang. Ay, nalabos mo tanti kasta. No saan ko nga aramidan ti kayat na kat guraan na. Anya nga minti bagayo ay tatang. Kasangay ti ka na kam inton Sabado. Nag-text ka dito kapsat mo ka. Aywan, nag-text kanya tatang. Mapantayo Dagasin lang to iti balay niya. Sa anak mo't asigurado numapan kami tatang. Iti andyaga po, adi kay maman. Kaya saan mo takanayon na chay? Noong tanak ngay nila kay ko tatang. Adi ipagkamta sumurot mo't gamin. Uray ti katugangam no kayat na di mapantayo. Inton bigaten ti kasangay ti kaanakan talakay. Kanya ko maita. Nakadesisyon ka mo't siguron. Wen, saan ka sumurot ka na kayo? Anya? No kayat yun, di mapan kayo. Saan mo ta may parit ti mapan? Pudno lakay? Saan ka nga agungat? Apay ko mga agungatak. Mapan kayo. Ngamdua nga oras ulang ijay Ay nawaw, umanay ayamot ti do nga oras lakay. Ay nawaw. Apay kit din asaan gat mangan laang mataramidan nyo ijay. Sumurot kalat tangaminan Jacket ko naklang arutan. Apay apilitin nakpay lang amin. Makaamu ka. Nagrigat kalakit din aya akasarsarita. Agawid kamin tatang. Apay nga agawid kayo kat adda pa'y timakan inton madamdama. Agmismis kul ngaminin nila kay ko tatang. Ay baya ba, taag miss call aging ga kay kayat na. Apaan naktumanin no agawid kami tatang. Sino nga bintinang iba ka? Asan asumuro? Saan mo't ababalin at tikayat na kanayon ti masusuro? Tatang, Ay, agto ka kakitidita. Itala ang manin anaurnong tayo. Agkakarat ka pa'y gagawin. kasanungay no umay ni Robin dito ikat agis kandalo tatang. Eh nawaw, umay lang at tada kami tagtarita. Sa anak ang mabutin, itasawa. Nilakay mo ti umawawag, friend? Iso nga agpay so friend. Diyak amunoan niya ti ibagakan ko na. Ay nawaw, di mo't makaururay dahi ta lalaki. Ay, madanag anak nga rod friend. Anyat orasan kat saan kami pa'y ang kaawid. Ay na, relax ka laang, friend. Kasano ang makapag-relax da tao no kastoy lang friend. Kita ang akat naragsak ti anak mo ama kaya ayam kadagiti kasinsin na. Ay, diyak amunoan niya ti aramidak friend. Husto tinaibaga ni tatang mo, friend. Saan ang mabaling ti kayat nilakay mo akanayon ang masursurot? Nang runakat awan mo't dakas ngar aramidam. Anderan nakamutan.
Awan pa'y kadidanoy, minanang. Awan da pay. Talaga mo ta? Ay nawaw, di mo man apaan ng ti asawam no agawid da. Di na pa'y pagan ano asong batang ti awag ko. Ang mga nubisi da ijay Ang mumat akaanakan nyo ti nag-birthday. Anyat orasan nanang. Ay na, masuruna ka talaga. No makaturturog ka, umunakan ang maturaw. Sa anak amaturog, aging gasan o sumangpet na gitya-ginak. Urayat ti panagawid day jay anoy mi. Tabagbagak manayin. Ay awan mon, Ruben! Naimbag man ta nalagipyo pa'y lang ti agawid. Nabambanugak lakay, pangaasim tadinak manin pagsasawan. Anya ti nagtulagan ta, Ay, makauma ka man, Robin. Kahit mo ti makaraman, ha? Kasta pa'y lang ti panagsungsungbat mo kanya. Kasi ka lang arudon ta dabaso na. Si kala ka na yun, ti masursurot. Ti ko nam kadikat awan ti panunot ko, Ay, pangaasiyaw, tapagsaritaan nyo anasaya at ti parikot yaw. Saan ang masapul nga agpinpinukaw kayaw? Kasanaw no mangag ti anak yaw. Tangkan ulo mo't tamanugang yun, nanang. Hay, apaw, Rubin aya. Pugno man. Makitultulag. Inton kwan, di namot lang takdaran. Kano si ka ti agdisdesisyon, makitultulag mo't nga ibagbagam dita. Anya mo nga tati mariknam no tunggal rumwar ka kat urasan da ka ni bakit mau. Awan aramidom ita, Abay ko ma. mapan mo sukunan ti putot mo iya pagadalan. Abay asyak ti baon mo. Saan pa'y analpaster aramidak? Kantap no mapadasang matlang. Diwan. Day talaga ya. Itugot mo tapayong tapno saan kayo ang mainitan. 30 minutes lang Anya? 1:30 ti oras ita. Sakbay nga agalas 2 kat adda kayon dito'y balay. Na. Abay nga orasan lakngay. Ay nawaw, apay nga griri ka kat kastamot aramidam kanya. Naimbag man ta amom tinapnapanam. Siyempre siyak pa iti ko na kayo nanang. Amok tararamida. Kahit anya tirik nam ita asikamat ti inorasan ni bakit mau. Ha? Nangagot imbaga ni bakit mo kang kaitay kay. Sakbay nga agalas 2 ka adda kayon dito'y balay kuna namay. Normal lang. Day ta nanang. Sigurado ka. Wan mo. Apay nga raw adandani saan ama i-drawing tilangam itay si mangpet kayo iti putot mau. Banog ko lang. Aday dyan nanang. Nalakalang mo ti mang sukon kahit. Kun may isa. Saan mo't nga dayo ti pagadalan? Nilakay mo matiin baon mo anang sukon iti anak yo iti Martes, friend. Tapno mapadasan na ti maururasan no kastang adalakad na, friend. Isumlagayang magdardaras. Aya? One friend. Di nakpay samoten na eropaan, gapo iti kadadaras na. Husto tapno muna tirik na, friend. Agkalkaling etan pa yan. Isumanan ti ibaon ko ang makitsenda inton sumaruno. Umanugot nga ta, friend. Sigurado daytan. Ipariknak man metken kwa na, ti iparparik na kanya. Ay kauwan barang iso ti pagnakman na, tapno di nakaan-anderan, friend. Awan pay ni Ruben. Awan pa'y nanang. Ado ti impagatang mo kang kuana aya. Kas iti sigod agat gatangak, nanang. Sigurado ama is-stress mo tinday jay no sa dino man ti ayan na ita. Di na nga rod sungsungbatan ti awag ko, nanang. Ang mga no adda pay laang iji palingki Mayat ti kasta tapno amuna no anya ti ipikto ti kasdeng aramiden na. Agyaman naklaonay, nanang. Tadiyo kanunungan ti aramid ti anak yo. Ay una, sa anak akas itidaduma akatugangan akon sintidor. Naggasa taklaonay, nanang. Gaputada kayo tinagbalin akatugang ha. Api nga itala ang anagawid ka. Ano? Imbaon na ka makitsinda. Sa ito saludsudan tak no sa dino tinagapwak. Una, ta-overtime ka mat. Anya? Ti saritaan takot sakbay nga agalas 11. Adda ka kuman dito'y balay. Kita man no anya ti oras ita. Ado nga ron ti tao dyan palingki bakit? Aya, Wen, urela agbibinang ga kami dyan. Idi nakalugan akon. Traffic pay. kat
Anya tirik na ti makitsenda. Nalaka? Maaramid mo iti may nga oras laang, ah? Kumaano saan lang nga ado ti tao? Kuno sa anak ana traffic. Addamanin meeting ije pagadalan lakay. Ha, manain. Basaam ti insend ni ma'am iti group chat mi. Oh. Meeting mo ta kanayon. Si kamot ti mapantap no mapadasam. Jak kayat. Ay nawaw. Apay ngay. Basta jak kayat. Si kalat na kami ng timapan. Apay ngay, baunak pa lang. Nalakalaan kan ka. Saan ka di? No siyak ngamin timapan, ket jak amuno anya nga oras ang makaawidak. At least, no si ka ti makimiting ket may sa oras laang aramidem. Basta jak kayat di makimiting. Si kalat ng timapan. Agawid kay tulaangan numalpas ti meeting. Di nakurasan? Di mo ibagan no anya nga oras ti panagawid ko? Saanad? Basta agawid kay tulatan. Di kay agpakarabi unay. Tadelikado di tadalan. At damadlaw ko itaanoy may. Anya day tasaning? Saan ka mo nga agdardaras? Saanin, friend? Ay nawaw, nasaya at ano kasta? Saanan nga gungat nila kay Mau? Awan mat imbaga na nga oras kanyak, friend. Basta ti kunana, ket agawid kami tulatan numalpas ti meeting. Basta di kami kano agpakarabi ita delikadong. No kasta, nagbalbaliw gaya mo nila kay mo, friend. Saan da ka mutin nga anderan? Sapay la kumaatag na nayo ng ti panagbalbaliw na, friend. Ay ka, naamiris namat siguro ti bidot na. Narigat nga ta, no tunggal rumwar ka, kat nilakay mo ti mangibaga, no anya nga oras ti panagawid mo. Kasla kontrolado na, no anya ti mapasamak. Ay, pudnot ako nam, friend. Narigat ti kasnyay. Awan ti tal na ti panunot. Ken no daduma, di mo pa yen amuno anya ti ununaem nga aramidan, no kasjay ti asawam. Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin nga istrikto nga asawa? Ngam di mo sobraan. Taamangan no isupay ti pakadadaelan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.